kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rumuarak ita kaluy lakay. Ay nawaw, sa di naman ang tipapanam kat bingbigat bakit? Mapanak iti tersena ni Nana Tanya. Hindi ka matan matatao dito balay. Kat nagluto ka din? Nalpasen, nagluto ak matan iti pangaldawam. Kita ta mga makadisturbo ka iti trabaho ni nanatan niya. In text kumatkit di kan kwa na ang mapanak ita iti ayan na lakay. No saan nga importante ti pagsaritaan nyo, di kan mapan. Ay, napatag ti pagsaritaan mi lakay. Ang mga no chismis mananday ta, ha? Nagadulakit nga ibagbagamon. Sige, inakon. Nasa pakamot nga imay, Jonah. Agtugaw ka pa ya, balasan ka. Agyaman ak nana. Kunak alas 12 nga umay ka. Ay, nasapak nga imay tap no makaaduta. Naurnong ti istoryaken ka. Ay, nawaw. Kano lang, idinaudi ang nag-istoryata dito'y tirsinak. Adumanen ti naurnong nana. Dahita, di maalalam iti kapapasyar mo, Jonah. Chismes. Isunsamot din ti mayaw-awid mo, no, tunggalada papadam. Ha? Ay, saan mo ta, nana? Agraman parikot ti sabali a pamilya. Parikot mo matayin. Nadamag mo ka din tinapasamak kada Bruno kan girly, nana. Ti karubayaw. Wow, nana. Nagapada idi na minsan nga aldaw. Iso anagawid ni Bruno iti lugar da. Ay, nawaw. Ay, kasano ngay dagiti anak da? Kat adda ka ni girly, anana. Amo pa'y mamot nga miniti dayjay a girly. Kanaayon na nga ap-apaan nila kay na. Di nakatpakawan no anya man ti dida pag kinkinawatan. Anya ngayon ti plano mita, garli anak kao. Agtrabaho aksan tatang. Saan ka amapan iti ayan damrunaw? Iti anya kumapay lang agapu tatang. Di uray sana nga agpakpakita kada kami. Napudot man ti ulom anak kao. Ay, sino mo ti saan ang makaungat iti kastang ar-aramidin da dya tao, tatang. Nabisyo launay. Maawatan ka, ngam isulat ta ti ama dagiti anak mo. Uray sana namang tud iti kwarta no mapilpilit tumot laeng. Ano sa kunti agtrabaho, tatang. Kabailam ka day? Kabaula ka, tatang. Para kadagiti anak ko. Malano kasta ti plano, suportaran ka anak ka. Siya kaunti mga awer ka dagiti pukaw. Dumteng tumot siguro ti aldaw ang makaamires nila kay mau. Saan kun anam namaan na mapasamak pa'y day tatang. Di ka mapukawan itinamnama, garli anak. Makaamiris to ti asawa. Ay nawaw, dito kwarto lang gahim tayan mo, Diyo na ba kay? Shht! Agtal na ka pa'y manlakay. Apay ka day. Diyak mangag ti pagsarsaritaan da girly kan tatapuldo. Day, tapay lang ti pangpangrunam. Isumat lagayam, adi mo maangot ti ilutlutom anaksad. Naksat nga ibagbagamay. Di ilutlutom ngayon na po'y, naksatan. Di mo ka ni maangot. Last day to yun. Day, ti paglaingam bakit?
ti makibiyang iti parikot ti sabali a pamilya. Shh! Agtal na kapay man tan ijak maawatan ti pagsarsaritaan da. Ay na, Jonah. Umunakan iti kusina. Ilutom matlaang tin sa ganak a karne. Sumaruno aktulatan inton madamdama. Ay nawaw, mangmangan ka gaya man kaloy lakay. Kunak ano nabsug ka ni tinangag mo a pagsarsaritaan ti karuba. Awan pa'y kunamot nga ayaban nak. Kasano kat busy ka? Uray inayaban naklat ta kumamat No mabisin ka, agtugaw ka nga rudan. Agtugaw ka, tamangan ka matin. Makapasurun ka mat. Awanan ti ado asao. Mangan kakit din, tapno damanan pigsam a makibiyang iti parikot ti sabali a pamilya. No makapagsao ka mat dita. Pudno mo, imbes at ti parikot ti pamilya tayo ti sulbaram. Saan mo, ta parikot ti sabali a tao ti mapan mo sipsiputan. Anya lakit din ti kasta bakit? Ato yan, tigat-gata nga mamantika. Girly, balasang ka. Agyamanak na natanya. Mabalin ka day, ti agsalud-sud ka. Anya day tanana. Pundo ka day, day nadamag ka. Nagapa kayo ka daw kan lakay mo. Sino tinakadamagan yung matitiday tanana? Ni Manjuna, akaaruba yaw. Ay nawaw. Broadcaster talaga na dyan tao. Ay, pasensya ka na, balasang ka. Kaya't kula nga maamuan. No, pudno ti warwaras na adabag. Pudno tinadamag yun, nana. Nagapa kami kanila kay ko. Iso nagawid ijay lugar da. Makaumamot ngamin. Tila ang bisyo na, titigtigidan na. Ay, kasano nga rudan, dagiti anak yaw. Ano saklatan ti agtrabaho para kadagiti anak ko nana. Narigat mo't laang ti dumawat ken kuanan no dadduma. Agunget lang aruden, awan pa'y maitid na. Naimbaga, tada ni paripul daw katulungam balasang kaw. Ay, unmot kit di anana. Dakala pagyamanak iti namarswa, takas dyan ni tatang. Nakasagana latta at tumulong kanya. Anya ti kunam kaloy lakay. Agpasentro ka inton bigat. Wan bakit? Mapan ko bisitahan ti anak ta. Kaimawag mo't kanyak idikalman. Wan ngam sabali na tamot adya makita ta iti personal. Saan ka kanya sumurot? Saan pa'y? Inton maminsan to. Ay, wan gayam. At napatag-alakad ko italakay. Sa dino manan? Iti ayan ni nanatan niya Di ka mat maumay ti kasta nga aramidam, Jonah. Agkakapsutak nga rod no saan ko ang makasarita ni nanatan niya lakay. Makamuka man langan. Awan mo't dengdenggam asao. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y kalsada, girle. Sa dinaw tinagapwam. Nay, sapay, adain bilok mat nga imot maw. Nagsapulak iti pagtrabahwak, mare. Nagsapol iti trabaho, no? Nagsapol iti barong asawa. Anya? Nagsina kayo kan Brunong asawam. Saan ka day? Why? Sa anak akas iti pampanunutom, mare. Amangan mat no, addan sa balem. Iso akas takalakakin ka ti makisina iti asawam. Ay, una yan ti kasta akapanunutam, mare Jonah. Trabaho ti kasapulak. Saan, alalaki? Oho, jackpot eh. Adaken ka dayta, no patsyam ti imbagak when no saan. Sika ngay, sa dino ti papanamare. Iti ka di manan ayan, ninanatan niya. Mapan mo manan imarites, tinangag mo, nagsaritaan mo ikan ni tatang, idagsapa. No siyak ti sika, pakawanam kidi nga minan nila kay mo, tapno agawi din. Talaga day ta akaruba, tatang.
Anyat na pasamak ay agarli anak. Ti adda siguro iti panunot day tatao. Lalaki ti sapsapulag. Ay nawaw, saan ka maawatan? Ni Jonah akaro ba tayo atatang? Anya man ang tinaramid na dya tao, anak ka. Updated iti mapaspasamak iti biyag ko tatang. Di mo latan ikaskasaw. Di mo sayagan ti oras mo iti kakasta klase ti tao. Kunamlan asino nga mi nagsasao. Ipamay samkit iti atensyon mo kadag iti anak mo kan iti trabaho mo anak ka. Talagang adda iti kasta tao. Pakarikutan na ti problema ti sa balay a pamilya. Amom ka din hanatan niya. Nasalaw ko ni girly di ta kalsada itay. Kahit, Ti kunana kanya. Agap-apply iti trabaho na. ay ka, nasaya at ano kasta. Sa anak amamati kan kwa na nana. Ha? Apay mo't nga idyo na balasang ka. Lalaki-lakit di ti sapsapulan day jay nana. Ay, dawaw! Ay, amom nga raod! Madlaw mat. Ay, saan mo nga maunuan na ti plano na? Swadi kag sa iti kasta. Aguray ka man nana. Apay akas na ti pa nagsasaum ita. Ay, hindak nga bin magustuhan ti kasta nga raramidam. Ti mo biyag ti sa bali a tao, ti pakibibiyangam. Siya kaon, ti maumuma, makangkangag, you know? Ay, ibagam nga raw, no niya ti kayat mo amang ngagnana. Tay so ti istoryaag. Ay, saan andyo na? Awan ti makagapaw. Tapno problema ti parikot ti sa bali a pamilya. Agrumbata kon, diyo na ba kay? Sigurado ka kani, adi mo kaya ti sumurot? Eh, saanan? Adda ka matlakay. Kan naka-video call ko matan ti anak ta. Tibilin ko ha, di mo liplipatan. Wan, siyak ti makaam mo iti garden kan dingwan at arakan tayo lakay. Agsibog kan to. Awan mo tinaddo mga aramidam. Wan ko naklangaro din. Saan amasapol nga ulit-ulitam nga ibagbaga ta makarengreng. Sige, inak nga roda. Ay, mabitla ang lakay. Mano nga aldaw mo nga minan ijay? Diyak pa sigurado. Basta agawid ak tulatan ah. Sige, okay. Agan-anad ka nga rod lakay. Nay, si Kambo ti lumabas kalaw. Sa dino ti papanam. Agpasentro akman nanatan niya. Mapan ko man bisitahan ti anak mi. Ay wangag paisaw. Kumusta mo tin nga ini Isabel? Di na nga rod kaya ti agawid nana. Apay ka na. Kinapudno na, nagpas ngayon. Aday ti ayan ti antina ita. Aniya? Naitatipod no nana. Naimbag kumaano ibagan ano asino ti ama ti anak na. Ay, abang gamot no, kaiskwilaan na mo laang baraw. Day tati di mi amo ta di na matibagan na. Ay sus, mabutang siguro. Day ta nga ron. Ti ijak pa'y kayat. Kasla okay lang kaninanang na. Ay, adagayam ti parikot yaw. Ngam ti pailaang parikot ti sa bali a pamilya ti pakibibiyangan ni Jonah. Saan nakadyan na dakamat ka na kayo tinapasama kita anak mi, nana? Ay saan, baraw? Tati mo parikot da Bruno kun girlay nga gasawa ti sang kaibagana. Tunggalumay dito'y tersina. Ne, nagawid ka magaya man kaloy lakay. Kasangsangbat ko lang. Kat, kumusta nga iti anak ta? Salsalod-sudan na ka nga ron. Apay ka now? Anak ko mapay. Kailiw na ka ah. Kan aging gaita. Di na kayat nga ibagan no asino. Kan tagaano ti ama ti anak na. Talaga anatang. Kan na talaga ti ulo day dya tao. Awan am mo na. Iso anarigat na masolbar ti parikot tayo takas takamot bakit. Pasol ko pa'y gayam ita. Baliktad kamot ngamin.
no parikot ti sabali a pamilya, pakibiyangam. Ngam no parikot ti pamilya tayo, awan pa ti kunam at tumulong ka, tapno masulbar ko ma. Saan ka mo tabulsag, tapno di mo makita, bakag? Apay kasta tilang Juna. Saan mo ito na maidrawing? Ay, masurunak iti asawak na Natanya. Ay nawaw, kasangsangput na lang. Nagapa kayo na dagaws. Kasanumat nga men, kunamlan asino akalalaingan. Tapay, inungtan na kakaday. Baliktadak ka no, taparikot ti sabali a pamilya ti pakibibiyanga. Puno mo piman, tinaisawang nila kay Mau, Juna. Ay nawaw, basol ko nga rod. Naistorya kanyak nila kay Mau, tinapasama kiti anak yaw. Ay, ada mo gayang parikot yaw. Isuki di kumaati sulbarin yaw. Sana ti parikaw, ti sabali a tao, ti mapan mo problemahan, Juna. Unay kan kaloy. Oh, anya man ang tibasol ko, Jonah. Asino tinangibagaken ka nga istoryaam kanina Natanya ti parikot ti pamilya tayo, ah? Kunak, ano na dakamat mon kan ko ana? Anya, talaga di kag pampanunot. Ita, mabain ka amaamuan na iti kalugaran tayo, nga da parikot tayo. Ibain mo day jay, ngam day ta aramid mo aman nakibiyang, di ka mabain? Anya, No problema ti daduma a pamilya. Nagado kanumat nga ibagbagam. Ngam no parikot amis mo ti pamilya tayo. Awan mo't maramidam. Ay na, awan mon bakal. Anya ti ko na mitayain, girli anak ka. Ti anak ti kaaruba tayo, tatang. Anya't napasama kiti anak ti kaaruba tayo. Nagpasngay ka naman, tantang. Ni Isabel nga anak da Jonah kan kalawi. Wintang, isumad tinadamag ko. Tagaano kanu nga iti asawa na. Day tati saan tayo nga amo, tatang. Saan nakanumot ngamin nga ibaga, no asino ti ama, ti anak na. Ay nawaw, ang mga nagbutingan jay ubay nga anak ka. Nalabi ta kas tatang. Oh, makitam na ita. At nagayang parikot da Jonah. Ngam apay at ti parikot siya pa lang iti asawam ti pakibibiyangan na. Ugali na siguro ti kas jay tatang. Isua, tinakababain ni ti kas tang aramiden na. oh, apay akas tati panangkitam kanyak si kagerle. Masya naklaan ken ka, Jonah. Iti anya kumaaga po, ah? Kas jay mo't gayam ti kasasaad ti anak yo. Ay awanan ti bibiyang mo, may papaniti day tabanag. Ngam, no parikot ti pamilyak, ti pakibiyangam, okay laang? Ay nawaw, Amom, Jonah, sana nasaya at ti kasta nga aramid mo. Ken correction laang, Nabisyo laang nila kay ko. Iso akas jay tinapasamak kada kami. Saan ka mutun nga ubing? Tapno saan mo ang maawatan dayta? ah, Saan at ibiyag ko ti mapan mo siputan, mare. Agpanunot ka kitdi iti wagas, no kasano ang masulbar mo ti parikot ti pamilyayo. Oh, naawatam ka de, mare. Ay nawaw! Ipamaysam ti atensyon mo iti pamilyam. No adda parikutyo, isu ti sulbarem. Saan a pamilya ti sabali a tao ti mapanmusip siputan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iti salas ti pagturugak ita arabi Sandra bakit? Ay nawa, iti anya kumaga po, kat nalawa mo't iti kwarto duming lakay. Ije nga ron mo ti kayat ko. Di na ka din kayat nakaida, ha? Sana kasta bakit? Lukas ta nga ron, anya ti makagapo. Malaki din mo to yung ti ulis ko. Makaamu ka man laangan. Di ka kadiagong ungad. Napudot ngamin unay dito sililta. Sana ka makaturog. Nagadukit di nga amom si ka duming. I love you bakit? Di nakarako pa nakasta. Ay nawaw, kung naklakit din no naturog kan duming lakay. Saan pa'y anal paster aramidak bakit? Ay nawaw, asino ti kachat mo, ah? Awan ka chat ko. Makadlawa ko na. Awan na ito'y bakit? Pastime ko lang. Pastime. Kat no alas 12 ititingat rabi eh. Kanayon ka na mapuyatan. Sana balay. Taag trabaho aklatamat inton bigat bakit? Di ka mabutang maapektaran ti salon at mo iti kastangar aramidam. Ada kwarta mapagpa-ospital mo, ah. Relax ka nilang bakit? Nay, si kamot madun ti aglutluto, Sandra. Ni Dumingay. Nakaturog pa lang ti asawak nanang. Napuyatan idirabi eh. Napuyat, idirabi ay. Ay, huwag nanang. Jack amo na niya ti aramida na iti cellphone na. Ay, amangan mo't no addan ti sabali akapinpinuyat na. Padasan na. Winaw, ada siguro mo't ti nakaadikan nandita. Anya, kay nga tananang. Hmm. Saan mo't ama nagsugal ni Doming tapno panunutag asugal ti makagapo? Ay, bayam. Kasaritak tuman, anagaw. Di na matlaang ibaga nanang. Sapay addan password ti cellphone na. Marisandra, anyang aminan ti ko na masaludsudam. Ay, kwa. Kasjay kadimot ni lakay mo, Mari Alicia? Ay nawaw. Anyat kaya't maasawan, Marisandra. Ay, kastoy nga min, Mare. Kanayon ang mapuyat ni lakay ko. Iti salas pa yan ti pagturturugan na. No daduma, jay bodega, tanapudot kano iti silid me. Kan saan lang aday tamare. Ada pa yan password ti cellphone na. Ay nawaw. Ay, amangan mo't no, dati sa bali akapinpinuyat na, Maray. Panag ko na, Mare. Saan nga ta babae ti makagapaw? Ay, si kakit di mo't, Maray. Babae adagusain. Ay, narigat ti agsasao. Ta saan tayo nga amaw, no anya ti pudno ang makagapaw, Maray. Sa dino man ang tinagturungan dayjay adoming nanang. Day off na itangam, jak mat makita dito'y balay.
Ti kuna na mapan iti ayan, ti gayem na, anak ko. Ay nawaw, babae samot tanday tananang. Ang mga no nagtulag da ngagsinarak da iji sentro. Pangbalay mo ti kawis na arimwar, anak ko. Kan nakatsinelas, may. Sa dino at tinagturungan na nanang. Urayom latan na anak ko. Ada ka di ipaaramid mo ken ko na aya. Awan matkit di ananang. Sa anak lang anayirwa makasta nila kay ko. Ay kahit ibagam ken ko na agsarita kayo ngamin analapat, anak ko. Ay nananang. Uray manupay asaritaan dayta. No babairo ti maysa a tao. Awan lat ammok. Si Kamad gayam dumeng. Anyat basapol mau. Anda ka din ni Ading Jenny, Tata Felipe? Ay nawaw. Anyat ti masapol mau iti anak kao. Adala ko man napatiga pagsaritaan mi, Tata. Anya na ita. Sikreto mi lang, Tata. Sana mabaling nga ibagak ka na kayo. Hindi kayo madanagan, Tata. Awan dakas nga aramidan mi kan Ading Jenny. Ay, sigurado mo lang dumeng. Oh, ada ka madgaya manong doming. Ay, tatang, pastel kam ti bisita. Agkape ka pa'y manong doming. Nagyaman na, Jenny, ading ko. Nakaumay ka matmanan manong. Una, tan nalpas konti impasam kanya ka Korean drama. Pasanak to manan ha, tapno adapanan mo yaag. Ay nawaw, nagpartak kan manong. Kasta talaga, makapaadik mo't gayam tagbuya. Kita manong, abangan no masubra amatan. Saan mo tading ko? Makatrabaho aklat tamad? Alaman lagan, agpili ka iti kayat mo, tapasaan ka manong. Ragawid ka na, nadyadumeng, Jenny. Ay, wan atatang, itay pay. Kan, apay matakas jay ti panagsasauyo ken kwa na, tatang. Agpuno ka man kanyak anak ka. Ano ka di relasyon nyo, iti nadyadumeng? Ni tatang mat. Nagado alalaki dita. Nadyay pala ang matadumeng. Ay, nawaw. Kamali ti pampanunutan niyo, tatang. Awan ti relasyon mi kunak lang arudan. Dawan relasyon yaw. Apay nga raw nga umay dito balay. Ni tatang nga talaga. Kahit, apay, Imay ni Manong Doming, takayat na apasak iti Korean drama aboy buyaag. anya. Naadik mo iti Korean drama, tatang. Sa dino tinagapwam si Kadumeng. Nagpaangin lang bakit? Diyak kayat tikas tangar aramidam, ah? Awan dakas nga aramidag. Di mo pa yan may bati dahi ta cellphone mo. Saan na talaga bakit? Naringatan. Ay, nawaw. Ada ka di ilimlimad mo, ah? Awan mo't bakit? Apay nga rod adi mo may bati. Sapay adda pa'y password nan. Saan naktumot la amawatan bakit? Oy, Doming, agreeing ka. Anyat orasan. Di bakit mat? Kita man napuyat na tao. Ay, nawaw. Basol ko pa'y itano na puyat ka. Asino nga min tinangibagang agpuyat ka, ah? Bigbigat na podot ti ulam bakit? Asino ti saan apumudot ti ulo na no kastoy laang lakay? Alas 10 ti agsapang am nakailad ka pa'y laang dita? Napuyatan ak nga rod. Anya ko mati nakapuyatam, kat saan mat a night shift ti trabahom? Sa bali man nga minan ti pampanunutam. Awanan ti adu asao. Tumakder ka dita taad da agur uray at trabahom. Sana kasumra kita bakit? Work from home ak ita. Isa di mo ko madisturbon ti panaturog ka. Tapno makatrabaho ka na sayatin ton madamdama. Ay, nawaw.
Nay, si kamot gayam, Marisandra. Anya ti masapol mo? Ay, humay ko lang ito'y bastit anatengken ka, Mari Alicia. Ay, nawaw! Agyaman ako unay amare. Naibus mo tinating aginatang ko ije palengke. Ay, uwin kayo mare. Aday bagakin ka. Anya day ta, Mare. Hindi ka agong ungot mare Anya ti ibagam aya. Nakita ka nagturong nila kay mo, iti ayan da Tata Felipe, idi na minsan ngal daw. Anya? Wan, at dati anak ni Tata Felipe abalasang. San ka day, mare? Adda ni Jenny, Mare. Amangan kit din no, porpormaan nila kay mo day at Jenny, mare. Sa dino ti ayan day adoming nanang. Ay, day ti bodega, Sandra ana. Ay nawaw. Anya manon ti aramiden na ijo bodega, nanang. Kaya't nakano ijay, tapno saan ama disturbaw. Anya? Mangmanggag ko nga ron itay, kasla ada kasarsarita na iti cellphone na. Sala nga dayta. Wadlaw ko nakaragragsak ti asawa manakaw. Ka-video call na siguro day a Jenny, nanang. Iso adi na kayat ti maturog iti silid mi. Tapno saan ko makita ti kalukwan nga aramiden na. Ginay ko na. Tay anak ni Tata Felipe, nanang. Nakita ka nun ni Mari Alicia anapan day jay adoming iti ayan day Jenny. Idi na minsan nga aldaw. Anya! Alay ko ba? Apay nga kalata siniparnak. Awanan ka iti bain doming. At naman ang tipasol ko aya. Kita man nakaturog na tao. Anya ti aramidem iti ayanda Jenny no kasta mapan ka iti ayanda, ha? Jenny, Ay nawaw, tagin di amo ka pailang amin. awan amok di tabakit. Di kan aglibak ta nakita ti kumarek. Kwa bakit? Di mo ibaga kurso na dam day a Jenny. Saan bakit? Relax lang. Agam no iso ti ay ayatom ita. Anya nga rod ti maaramidak ngay. No kayat mo akit itunod ka pa iti ayanda. Agsagana ka, Domeng. Ay nawaw, pangipanam ka na iti gamit ka o bakit? Sa dino kumapay ngay. Itulod kay tayan ti babaem. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Sika lang. Ulbod! Agjinelas kakit din, ta itulod kay tayan da Jenny. Si kakit di mo't bakit? Awan relasyon mi kan Jenny. Oray mapan kag saludsud kan kuha na itamot lang. Talaga ama panak, iti ayan da ita Jenny. Mapan ka lang bakit? Awan pagbot nga. Tawan dakas nga aramidon mi kan Jenny. Oh, anya ti umay mo ibagama ng Sandra? Agpudno ka man kanyak, Jenny? Ha? Adda ka di relasyon yo iti asawak? Kasalumat ang ibagam ti kastama ng Sandra? Adda ti nakakita nga umay nila kay ko dito'y ayan yo, adeng. Ah? Ay, uwan! Pudno nga umay ni Manong Doming dito'y balay. Ngam kamali ti pampanunutin yung ada relasyon mi, Manang. Kinapudno na, Korean drama ti makagapo. Anya? Umay lang ni Manong dito'y balay no agpapasa iti Korean drama, Manang. Lukas tagayam. Korean drama ti makagapo? Wen, Manang Sandra. Naadik ni Manong Doming iti Korean drama. Kumusta ngay, Marisandra? Nakasaritam ka din ni Jenny? Wen, Mari Alicia. Okay. Anya nga iti kunana. Adda ka di relasyon da iti asawa, Mare? Awan, Mari. Ay nawaw. No awan ti relasyon da, abay nga raw, mapan nila kay mo ijay balay ta. Korean drama ka no ti makagapo, Mare. Ha? Ay, tiyak mawatan ti kahit mo asawan, Mare.
Iso mapmapan ni Doming iti ayan da Jenny. Takayat na laeng ti agpapasa iti Korean drama. Iso ti palimad nila kay kumare. Diyak napupuutan adik gaya man iti Korean drama, mare. Anya? Agpudno akong ken ka, Sandra, bakit? Saan na nakasapulan, Dumeng? Ipudno ken ka ti palimad ka. Makapakonsensya nga minan. Anya day tapalimad, Dumeng. Ti kinaadik mo ka de, ti Korean drama, ha? Ha? Amumot gaya man bakit? Pasensya ka na, nung saan kong impakpakamukin ka. Mom, Dumeng. Saan mo't anadagsan nga issue day ta? Diyak lang maawatan no apay masapon nga ilimad mo. Amok kami na pagsasawanak na maamuam ti may papan iti day taabanag bakit? No imbagam kumana sapsapa, di saan ka kumana kangag kanyak? Para Korean drama laang. Saan nakakagura bakit? Apay kumaaguraan ka, kat K-drama laang mati makagapulakay. Saan mat gayam a babae? Ay nawaw, agyaman ako na bakit? Inton maminsan, di mon ulitan ti kasta nga aramid mo, ah? Di kan agilimlimad kanyak. Tapno saan akum kumpurmi ti mapampanunot ko lakay. Mamisinterpret ka talaga, no agilimad ka. Ay, nawaw! Di ka agilimad iti asawam tapno saan nga ag-overthink. Saan amaliklikan ti parikot, nga maaladay ta iti nasaya at asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ne, gimatang ka mamutan iti electric fan mo, close friend. Wen, kagat-gatang ko laeng idi na palabas a Sabado, Regina, close friend. Siguro, nangina day ta niya. Ay, wen talaga anangin na dayta, ta quality white. Naimbag lang nga adda ti mausar, nang runa ita na pudot ti panawon. Ay, close friend. Oh, apay ka di, close friend? Tangay adamatan kabarbaro nga electric fan niyo. No okay lang ka. Buludag ko matay daan nga electric fan niyo, close friend. Ah? Awan pa'y nga min budget mi itakot. Oh, sige. Buludong pay laeng ano kayat mo. Di bali close friend. Ta close friend kamot talaga. Ay na, agyaman na klaunay sali, my close friend. Sana bali, isublik to matlaang no makagatang kami mat iti electric fan mi. Electric fan ma, jay nakita ngawit ni close friend mo arihina itay, sali anak ka. Binulod na tang. Ay nawaw,
Anya nga ron to sa rentayaw no impabulod mo matgayam. Adamot ti kagatgatang ko, tatang. Sa nabali, ta isublinan tumot ka no makagatang iti electric fan da. Awan latamok dita. Jay binulod ng tupay, hindi abat siyam. Aging ka ita, saan na pa'y anay sublay? Bayan yun, tatang. Na yun na niya, close friend mo, anak kaw. Kasta talaga, tatang. Narigat mo't no jak pabuludan. Kat close friend ko kat nga rod. Ang mga no panunutin na nga imutak agayom na. May salaang, ti may bagak, anak kaw. Uray close friend mo. At dalata kumamat limitasyon, ti panang tulong mo kenkwana, tapno saan nga agruam. Natalang ba't agdaw-dawat iti kumporme ka nagbulbulod ti paglaingan na. Ay nawaw, sa dino tinangalami ta dito nga electric fan, rihina ba kayo? Ay, binulod ko lakay. Anya? Binulod ko iti close friend ko. Hindi ka di maresali? Asino kumapay ti daduma a close friend ko ngay no saan anisali laeng. Unay kan bakit? Kumporme matibulbulo na mitigayem mo. Ay, ata close friend ko mat. Uray anya ti buludak, ited na. Inton ko naumakin ka. Saan to ang mapasamak dayta? Ngamin, no awanak, di awan ti close friend na dito'y barangay tayo. Isunto ti maawanan no kwala kay. Ay nawaw, nangalaam nga iti electric fan mo, Mari Regina. Nagmayat mat. Binulod ko kani Sally amare. Di ka di close friend mo, Mare? Saan ko ang close friend day jay, Marimila? Kat no close friend mo, ti awag yu iti tunggal maysa. Saan naktumatla ang amaawatan, Mari? Ay kat ipakaawat mo kanyak, Mare. Kwa? Pamarang laang day jay, Mare. No kasta, plastic kamot gayam kenkwana niya. Kinapudno na. Diyak kumakayat ti makigayam kan kwa na kat. Anusak lang ti makiis-istorya. Imbag lang nga, asidag ti pagbuludak no kwa, Mare. Sa bagay matkit day. Husto ka dita, Mare. Dito'y ka di balay tinagapan ni Mila, Regina, bakit? May laang nakiistorya kanya. Ay nawaw, sino man ang timay na inmarites ken ka? Ay, secret mi matanday jay alakay. Amok matlaang asan ka nga interesado. Simurot kalat ako magkanisalin, Naimbag na dyan, nalay nga diskarte. Sana kas ken Mila at chismosa. Shh! Tangiwat mo ka dilakay. Amangan numangag na ka ti karuba. Katpudno mo, ano ti maghanap mo iti gayam akas ken ni Mila ya? Saan mo nga am-am ni Mila lakay? Kat nagdindinamag di ti lugar tayo ti dakas nga ugali na. No siyak lang ti saludsudam, awan maghanap mo iti kumari akas ken kwa na. Naimbag ni Marisali tada maadal mo no iso ti kadwam. Iso nga ron asaan ko pa'y nga in-unfriend lakay. Ay unay kan bakit? Di mo amo ti agpili ti gayam. Nangalaam ka na kita asabaw ng anak kaw. Ay, inted ni nana ba siya, tatang? Nagadaw. Ta ibingayak ti close friend ko, tatang. Ni Regina man ay. Tatang. Sigurado magustuhan na dagitoy. Naggasatan na ita close friend mo salay. Ay, tanapatag ni Regina kanyak, tatang. Ang kasla plastik mat no kasta akasangsangaw. Kasano mo na ibagayo a plastic ti close friend ko, tatang? Close friend na kalaeng no na masapol na. Kasta ka day ti makuna a close friend. Naimbag laang tayo may Marimila.
Anya nga tano, si kalaangan ti mapan iji balay, maririhina. Ang mga numakita nak nila kay mo, kat dakas tumanon ti panangkita na kanyak, mare. Relax ka kadilaang mare. Adda iti trabaho ni bubot ita. Sigurado ka? Ay nawaw, kay bagbagak lang arudan mare. Anya kami ti pagsaritaan taya. Ni close friend ko kade mare. Ha? Wala, mare. Ay, nakita mo ka din tila nga na mare. Bimakit si ka. Aya? Wan tadi namat ammo nga aywanan ti bagina. Wala close friend ti awag mo kinkwa na, mare. Kun kunaklaang mat dayjay Mari Mila. Tapno saan masaktan ti riknana. Kas makita mat. Saan kami unay nga agis istorya iti dayjay asali. Numapanak iti ayanda. Sagpaminsan laeng. Ay nawaw, nagawid ka matgaya man bubutla ka eh. Wen, itay pa ya. Saan nakadi nakita? No kasta, nangag mo tinagsaritaan mi ka ni Mila? Di may papan ka ni Marisale. Ay, kuwala ka eh. Ay, awan, lipatan mo day chay. Plastik kamot gayam agayam bakit? Panagkunam ka di kat saan na masaktan tirik na ni Marisale, numaamuan na ti kasta amapan mo ibagbaga. Sa pa'y close friend ti awag yu ti tunggal may sa. Di na ka din pakibiyangan lakay. Bakit? Awan na sayat nga itdan ti kasta nga aramid mo. Nalipatam samat nga electric fan ni Marisale ti inusaryo kan Marimila itay agsarsarita kayo. Awan day jay kunaklang aruden lakay. No saan mo't gaya mapudno agayam ti pangibilbilangam ka ni Marisali. Pangaasim man, tadi ka agbalin na plastik iti sangwanan na. Kasta ka di, ti subad mo iti kinaimbag nakin ka, ha? Bakal? Si kamot gaya, Marisali, Ay, adda ka din ni close friend ko, pare bubot. aday ti kusina. Madamang agkap-kape. Sumrak ka pa ya. Ay, saanan pare? Ibatik lang dagito'y sabo nga para kenkwana. Ha? Tapno adamot ay imulan na iti paraangan nyo. Sumrak ka lang tapno makapagsarita kayo. Ay, umayak tulat tayo tun sa anak abisi, pare. At dapay ngamin trabaho ita. O, sige. Kat agyaman ang aron, iti sabong, mare. Nawan anyaman na, pare. Pakibagan to kan ni close friend nga agdardarasak ngamin. Sa kamin to agistorya, inton sa anak abisi, pare. Oh, anya ti may imbaga day jay asali, bubot lakay. Alenyag na sabong, imulam ka no. Ay nawaw, nagsaya at no kasta. Aday ti paraangan tayo. Mapanmunto kitaanan inton madamdama. Awan ka di ti daddo mga imbagbagana. Umayto ka no makiistoryaken ka no saan abisi. Awan ba't lang, tiyam mo kapag istoryaan mi. Ang amno ni Marimila ti kasangsagom di ti balay. Uray agpatpat nag di kay mauma. Wen taado ti istorya na kanya. Ti ibagam ket di. Kay kayat mo ni Marimila, taado ti chismis na kin ka bakit. Saan Ay, di ka naglibak. Amo kung na itang style mo. Tijak pa'y magustuhan. Agraman ni Marisali a close friend mo, imarmarites yun. Kunaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam, sali. Sa dino ti nagapwam? Di taman ayan danana ba siya, Mila? Napanak na kitangdan. Isumat lagayam Nga, anyat kahit mo asawan. Isumat lagayam, bumakbakit tilangam. Ay, gagangay na Husto tinaibaga ni Maririhina kanya. Ha? Bimakit tilangam, tadi mo among aywanan ti bagim. Iso makiplas-plastikan lang ni Maririhina kin ka. Anya? Ulitin man ti imbagam, Mila? Kuha, sali. Ay, nailawan ako na. No kasta gayam? Ay, traidor mo't gayam ni Maririhina nga imbilang ko a close friend. Ta close friend na kalaang mat no ada kasapulan na kin ka.
Anya? Saan mo tan nga umumay ni Sally dito balay, Rihina, bakit? Jak nga rod, amula kay. Ang mga no masakit. Imposible, ah. Awan mo ti ko na mamapan mo sa rungkaran ni di balay da. Mapanak to, inton madamdama. Kasta aya ti close friend. Kasla saan ka amadanagan ni ti gayem mo. Makauray ka kadila kay. Apay ayang affected ka manan. Saan mo matakabagyan day jay asali? Itaman pa'y anak ka. Ti, anya, tatang? Itaman pa'y asan ka anapan itayan ti close friend mo. Nabayag samot tan asan kaya nagsarsarita. Awanan ti planok amapan iti ayanda, tatang. Uray saan mo't laangan nga umay dito'y balay. Tapay. Plastic day ja, Rehina. Close friend ko na kanyak. Ngam pamarang lagayam. Asino magti nakadamagam iti dayta anak ka. Asino kumapay, tatang? Ni Mila, ako mare na. Ay nawaw. Kung naktumat nga minken ka. Marurudak launay ken kwa na, tatang. Pagadalam dayta anak ka. Lumabinsan. Saan nga min nga amin adawatan ti gayem mo kat itad mo. Agbalin kamot nga imot lumaminsan. No asino ti makaawat ken ka. Isaw ti pudno agayam. Anya pay laang ter aramidem dito'y balay, sika, Rihina. Kaya't kalaang asarungkaran, close friend. Tinakman awagan iti close friend. Ay nawaw. Apay ngay. Manipod ita, saan tan nga gayem. Ne, saan ka maawatan, close friend? Kung naklakit din nupod no agayem ti pangibilbilangam kanyak, saan mo't gayam? Ne, sa ino mat tinangidanon kan kay ti kasta, friend? Asino kumapay? Ni kumarim amila ah. Isu tinangibaga, close friend ti pangibilbilangam no adda ti kasapulam. Anya, traidor mat gayam day dya tao? Ha? Awan ti nagdumaan nyo. Ala, no awanan ti bagam, mabalin mon ti pumanaw. Jay electric fan me, abinulod mo. Kan aminan abinulbulod mo dito'y balay. Pakisublim tulaangan. Anya ti masapul mo, Maririhina? Traidor ka mat gayam, anya, Mila. Anya? Ay, san ka amawatan, Mare? Gapukan ka, kagurguran ako ti close friend ko. Di bali ah. Ni Sally lang mat dayta. Nalaka lang ang masukatan, Mare. Agbabawi ang nakigayim kan ka. Nuwag sasao ka, kunamla na sino kamot. Apay, saan ka di atraidor kamot lang agayam? Kat no nakarkaro ka pa'y ngam siyak. Ngamen, inusar mo lang ni Sally. Manipod ita, saan tan nga gayam? Okay lang kanya. Uy na, agburbur ka talaga ti darak no kasta makitkitak ta pa naggrup-grupam. Uy na, syaklaang aya, ti adadakas ana isawang na may papan ka ni Sally. Uray si kamat ah. Wan, ngam tinagdumaan ta. Saan ko agayam ni Sally? Iso nga ore anya ter aramidam. Nadagdag san ti basol mo kinkwana. Pangipanam ka na kita agamit, Rihina. Isublik iti ayan da Sally, tapno awanan ti adu sa una. Naimbag mo, tanalagip mo nga isubli. Wun ata kaguran akon. Saan kami kanun nga gayam? Oh, makitam na ita bunga ti aramid mo, bakit? Amok mata nagkamali aklakay. Di mo ko maulit-ulitin, tanasakit iti lapayag. Dayta ti ganabon nagiti plastik agayam. Ay nawaw. No dimngeg ka kumakanyak, di agayam kayo kumakansaling aging gaita. Wunan, basol kon. Basol mo talaga. Di mo amuti agpili tinasaya tagayam. Diyak nga rod impagarop ang mapasamak ti kastoy. Alahos tong. Inton maminsan, di ka agbalin na plastik agayam. Gapo iti kinadangam, awanan.
Napukaw mo ti pudno agayam amang isakit kan ka. Ay nawaw! Di ka agbalin at traidor kadagiti gagayem mo. Tano kasta ti aramid mo, mapukaw mo dagiti pudno amang isaksakit ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mari Fatima, Christmas tree samot in deliver da iti ayan yu itay. Ah? Aywan, Mari Marta. Gimata nga tapno adamat ar-arti man di balay may. Pasikat na talaga. Adda ka di ibagbaga, Mari Marta? Ay, kwa, Mare, awan. Awan ti kayat kwa sawan. Ah, kunaklakit din man niya di ibagbaga, Mare. Dapay sa mga Christmas lights ti ginatang mau, Mare. Wan, planok matlangan nakargaan iti silaw-silaw ti balay kan paraangan may. Tapno mayat mat abuy-buyaan na, Mare. Umadani ngaminan ti Paskwakat. Apaw, mayat ti napanunot mau, Mari Fatima. Sigurado nga aduntaw ti umapalken ka. Magusto man ti Christmas tree ti kaaruba tayo, Mari Marta. Ah? Mayat abuy-buyaan, Mare. Na. Sigurado ang nangina dahita. Kita kasla jay Christmas tree jay munisipyo, Mare. Manumula ang ti kasta a dekorasyon ngay, Mare. Anya ti kunam, Mari Marta? Manumula ang ti kasta a Christmas tree ngay. Gumatang akto iti dakdakkel ngam ti dayta, Mare. Anya? Ay, agraman Christmas lights, Mare. Gumatang akto may. Sudala ang aya, ti kabailan na ti gumatang iti kasta. No way! Adakon, Marta bakay. Ay, adtoy ti tsinelas mo, berting lakay. Ay nawaw. Anda ka di masapol mo bakay. Ay, awang mo kidi lakay. Kalat mo, ita sweet ka kanyak. Ibagamkit din, wanda masapol mo bakay. Ay, kwa nga main lakay. Diretswan nak Kasampulak ti kwarta. Nagsweldo kayo kadahin lakay. Uy, manulang matisuldo kita. Nabawasan na adumat ti cash advance ko. Ay, lakay, ikanak man nga ron. Pangusarami ti kwarta daw ata maya. Madalang ti kayat ko agatangon lakay. Anya mananday ta. Basta, jak pa'y ibagbaga ita. Makitam tulatan Itad ko langan ti sweldo kan ka bakit. Si Kanti makaamo amang budget. Oh, agpasentro
kan samet, Mari Marta. Iyon, Mari Susan. At daman ti mapan ko gatangan. Oh, anya day tangay, Mare. Mapanak gumatang iti Christmas tree. Kan silaw-silaw tapno adamot ar-arte ti balay may Mare. Ay, imbag ka tada budget mo para iti kakasta abanag, Mare. Ay, syempre, Mare. Kasusweldo lang nila kay ko. Kasusweldo mat nila kay ko. Inbayad mi iti utang mi. Tama pan kung tuman kita ante Christmas tree no sa anak to abisi. Ay, Mari Susan. Umay kan tulat ta ije balay. Takitaem. No, anya ti kapipintasan ti Christmas tree na kada kami ken ni Fatima. Day talaang gayam, Mare. Kan nakita ko ante Christmas tree ni Fatima. Taylaang Christmas tree kan silaw-silaw yo. Tijak pa'y nakita, Mare. Ay, mas daw kan tukit di ano makita Mare. Siguradwa ka may mayat kan mas benga ti Christmas tree may. Ngam ti Christmas tree da jay a Fatima Mare. Ay, dawaw. Agasem, manday ta a dekorasyon ti balayo, Marta anak ko. Anya ti makunayo nanang. Mayat ka di matlaang. Na-over decorate mo. Nasobraan ti design mo, anak ko. Ay, mayat to ti buyan na dayta no rabi ay nanang. Aldaw pa'y laang ngamin. Isuasaan nyo ang makita ti pintas na. Ginatagbo ka di, dagita dekorasyon, anak ko. Wala nang. Ay, nakangin na da kita. Ay, nadi, kalata ko man gimat gatang. Ay, sana mabalen nga awan ti dekorasyon ti balay minanang. O, kitain nyo man, nagiti ka aruba may. Wala, ngam sayang ti kwarta. Sapay ko nam, anak ang gingina dagita. Okay lang, nanang. Tinapatag. Adamo ti Christmas tree kan silaw-silaw ti paraangan kan balay may. Anyat na pasamak di ti balay. At dapay Christmas lights na. Anyang iti makunam lakay. Mayat ka di mutlaang. Anyat na pampanunot mo bakit. Ay, syempre, no kabailan, nagiti ka aruba, ay, kabailan tayo mutlakay. Gaya, ikanak man iti isang aribo bakit. Ay, nawaw. Ay, awanan ti kwarta talakay. Anya, kasano nga awan, kat kayaw awat ko lang ti sweldo ken ka. Awan nga rudin lakay. Gimatangak ngamin iti Christmas tree kan Christmas lights. No kasta, isugayam tayo kunam apang usaram iti kwarta daw dawatem kanyak. Wan lakay. Anya kalakit dinaya bakit. Okay lang ken katimabisinat, basta da Christmas tree tayo. Saan tapaya nakagatang iti bagas, ngam inibus mumut kaya menta kakaisuna kwartata. Ay, nawaw. Agasem manday ta a dekorasyon nyo, Mari Marta? Ay, anyang iti makuna, Mari Fatima. Nabongbong gamit tan ngam iti dekorasyon may, Mare. Ay, madlaw mo't ngamin, Maray. Nagadupay ti Christmas lights mo, Mare. Agraman po ti papaya, ada Christmas lights na. Saan lang nga day tamaray? Agraman jay puon ti kalamansi ijay likod kat kinarga at matlaan ti Christmas lights. Ay, nawaw. Ang sayang ti kuryente, Mare. Ay, saan, Maray? Okay laang, Maray. Nanay. Kapaya, kangkong mati sinampari bartay. Kat no kasusildo tayo lang. Kapilitan taginastos mat ni bakit kutiswildok pari runay. Ay nawaw! Anyak nang gigastusan na ya paray. Gimatang iti dekorasyon paray. Sildom gayam tinggatang na iti Christmas tree kan Christmas lights at dekorasyon niya paray. Wan, paray, mas runak nga raw. Basta ginastos na latan. Sana paimat ng bagbaga kanyak. Namwak lang ni di na ibusan. Ay, at napinta sa Christmas tree yaw, nga mawan mat si dayaw. Nailang arod paray. Makan no kayat mo ti sinigang nga bangos paray. Kada balong kaw.
Iso nati pagsangwan tatap no ada pamigsam nagtrabaho inton madamdama. Narigat ti mabisinan pari bertay. Wan nga ron pari runay. Ang yaman ak unay ano kasta. Ay, naimbag man, ta nakaumay ka, Mari Susan. Ay, wan takayat mo ang makitak ti dekorasyon niyo, Mare. Mayat matgayam, Mare. Abak na ti Christmas decoration ti kaaruba yo. Ay, gyaman na ka, Mari. Kunak tumutkin ka. Mas bongga ti gatangag a Christmas decoration, may. Wan nga rod, Mare. Dagiti silaw-silaw ngay, iti igit ti Christmas tree. Anya nga iti makunam, Mari Susan. Mayat ka dimot laang. Ay, mayat amin, Mare. Awan ti may bagak. Talaga nalaing ka nga agpili no may papaniti ka kastabanan. Agyaman ako unay, Mari Susan. Ay, wan gayam. Anya ngay matiplano yung inton umay a Christmas, Mare. Saan may pa yan napagsalitaan converting ti may papaniti day taabanag, Mare? Kitain mi pa ya. No, anya ti umanayan ti nabatbati a kwarta may, Mari Susan. Apay, awan ka din tinabate, Mare. Basit laangan, Mare. Okay laang. Ta makaay-ayo mo't iti mata ti dekorasyon ang ginatang ko para dito'y balay. Anya nga iti plano yo inton umaya Pasko, Marta anak ko. Apo, day tangarot ti parikot nanang. Tapay, Manulangan ti nabatbati a kwarta mi nang. Awanan ti budget mi. awan kaya man ti budget yo. Nga mapay agim matang kapay lang iti kakasta a dekorasyon. Ketam no masilawan mo't ati muging dagiti lumablabas iti paraangan may nanang. Saan mo't nga men, apabunggaan ti bakuna Christmas tree anak ko. Anya nga ita, ada Christmas tree ken Christmas lights yaw. Nga awam makan yaw. Basta, day tamot ti ragragsak ko nanang. Say-sayangam lang ti kwarta nila kay mo anak ko. Makanlata kuman ti nangigatangam. Masyanak ka ni pari bertay Susan bakal. Apay matro nila kay. Awan samat ng tinayma sa sidsidan na. Kasi dinaminsan nga daw, kangkong tibalon na. Ay nawaw, apay kanumat. Wala ta, ginastos ni bakit na ti kakaiso na sweldo na. Ingatang ay ti bongga a dekorasyon da. Ay wan, malagip ko tinakitang a dekorasyon ni Jabalayda. Bongga si ka. Dahil nga road. Bongga ti dekorasyon da. Ngam danda ni awanan makanda. Kasanon, inton Christmas, di awanan ni gatang na ti pagsasangon da. Day talaang lakay. Kita amba ka da. Di mo tultuladan ti kasyang aramit ti kumarim. No, di mo kaya ti mabisinan. Ay wan, amok day tan lakay. Saan amasapol nga ulit-ulitom nga ibaga. Makitsenda kami kan ni Mari Marta Itaro nila kay. Ay nawaw. Anda nga ta kwartada, bakit? Ang mga no anda na diskitar na alakay. Awan da tamo ka. Kangkong to pa iti balon ni pari berting iti manungal daw. Mapanaklat iti ayan ti kumarik. Tapno awan ti makunana. O sige, sikat ti makam mo. Inalam ka di ti listahan, nagitigataan. Wan lakay. Adan dito'y bag ko. Ay nawaw. Saan ka diyan? Nagtulagan ta nga agpasentro ta ita, Mari Marta? Apay nga, di ka pala nakasagana. Nalipatam samat. Saan mo't, Mari Susan? Apay nga rod adi ka nakapulos ngay, Mare. Sana ko na matuloy, Mare. Apay, may mayat ija sentro a pagmarkitan, iti pagsasangwan inton Pasko, Mare. Nalaklak atila ako da ijay. Hawan mo laangan kwartak, Mare. Anya? Awanan tanaigatang ko itinginginaan a dekorasyon dito'y balay ti kakaiso na asweldo nila kay ikaw. Adamo na babati ang kurang lapta.
Awan pa'y sangaribo, maray. Ha? Kasano nga rudan day tangay? Makaamo di ta na, maray. Ano sampay lang ti makitsenda siksika. Ta talaga nga awan ti kwarta kaun, maray. Si kalangan talaga tinakitsyenda, bakit? Saan anapan ni Mari Marta? Saan natuloy lakay? Tapay, Awan ka nun kwarta na. kung nagtumit, pihiman mo't ni Mari Marta. Di lang amin gatgatangan na. Di na pinanunot na once a month lang nagsweldo kami kani Pari Berteng. Anya nga tano imbitaran tayo ida dito'y balay no Christmas lakay. Mamalilat tamat. Ibagak to ka ni Mari Marta no lumabas ak iti ayanda. Sigurado ang maragsakan day dyan no ko ha. Iso na lang at amang ano imbitaran mo't ida nagitidadakal da. Ay, okay lang. Imbitaran tayo latta ida. Tapno awan makunada. Ay, anya ti masapul mo, nanang. May kayo, mad. Nadamag ko nga minasan ka na kitsyenda. Di awan pagsasangwan niyaw asa nga pamilya inton Christmas. Saan na kayo maamabsog na kita Christmas tree kan Christmas lights. Day tangarod ti bidot ko, nanang. Ti kalakaan ko ma, ti ginatang ko a dekorasyon. Tapno nakatipid kami. Agam awanan at ti maaramidan tayo tanalpasan. Umay kayong tulat na ni Jabalay no kwa. Anusan tayo no niya ti adda. Nakababain launay ti kastoy, nanang. Ay di napatag ka nakaadal ka. Ti dekorasyon kat saan apabungkaan anak ko. Sana masapul nga gastos ka iti dakkel para lang iti dekorasyon. No amom asaan mo magtakabailan. Kanayon ton alaglagi pagday ta apang magbagayo, nanang. Jak man amaw. Nakita klaang ti dekorasyon na Fatima. Gimatangak mo tadagusain. Naimbag kan Fatima tada source of income da ijay. Si Kangay. Wala, nanang. Siya kunti awan trabaho na. Ay di mo saksak kita. Nagiti ibagbagakan ka anak ko. Tapod lumay. Agpilis kayo. Tamapan tayo iti ayanda, nanang. Apay ijay. Ijay tayo pa'y laang itaapas kwa. Awa mo ngamin magatang nga pagsasangwan tayo dito'y balay. Nakababain akan ni nanang. Imbis na tayo ti mangimbitar kadakwada kan tatang. Basol ko ngamin lakay. Okay, nabsog ka kadimot lang iti nginginahan na Christmas decoration na ginatang mo. Pagbabawyak daytan, lakay. Napasubo pa yung ti kwarta ang maigatang kumay timakan. Bayam. Ilakok to dagita. Bakit? Kanayon mo kumaalaglag pa yun. Asaan at ipabunggahan ti dekorasyon tinapatag. Okay lang, ti simple. Tinapatag. Saan tayo ang magastusan unay? Amumot ang minimum lang ti sweldok. Saan tayo akabalan ti gumatang ti kakasta klase ti dekorasyon? Ay, nawaw! Saan ang masapul nga aggastos ka iti dakkel para iti dekorasyon? Di ka makikompetensya kadagiti kaarubam. No anyaman ti kabailam, sursurwam ti makontento. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma,
mapasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Marinora, pudno ka di tinadamag ko. Nagsubli ka no matan ni ising di tapalayda. Ay, wan, Marilori. Ay, nawaw. Naimbag man ta napakawan pa ilaang nila kay na, kalpasan ti panaglalaki na. Ay, kat naka-ameris siguro na, Mare. Ay, nagasa, tanaanos nila kay na angam. Nakababain laonay, ti kasjay ngay naramid na, Mare. Di mo nakontento kin lakainan. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Marilori. Ang mga noon da makangag. Ay, si kakit di mo't Marinora. Kilchoy kamot. Di bali ata pudno mo ti pagsarsaritaan ta. Pudno mo't nga may nalalakiro day tanga iseng. Gumarampang mo't maray. Ay na, Mari. Saan anasayat akat katawaan tayo, ti kamali ti pada tayo a tao. Ay, no di mo kayat. Mapanak man laangan iti ayan ti may sa ako marita. Da kami laangan tagistorya maray. Kung naklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan, si kamo gayam, iseng. Kumusta ngay? Naimbag man, tanalagip mo ti agawid. Ha? When now, imbati na kamulaang, iti nang isukatam kan nila kay mo. No choice ka. Ay, nawaw. No awan tinasayat nga ibagam. Di ka manaktak, Lore. Ay, mabitlaan. Apay ngay apumanaw ka. Kat saan mo pa yan nasungbatan ti saludsud ko. Aklo nakabidot ko dayjay. Ang pangaasim, tadi mo ko man isubli pa tinapalabas. Napakawan na kunti asawak. Ay, nagturod ka nga may na mga ramid itikas jay. Anya ngay ita, si kamot lang tinakababain. Amok daytan. Saan ang masapul nga ipalagip mo, Lore? Ti bagamkit de, nasakit tila payag mo ang makangkangag iti ibagbagak. Gaputa, pudno ket nga raw. San aya? Oh, apay kasta tila nga managawid, ising bakit? Napan ka lang gimatan. Ay, kuhala kay. Awan daytoy. Okay aklaang. Iti kasta lang ang madlawa saan ka nga okay. Awan ti maaramidak. Gaputapod no ti ibagbaga dagiti kaaruba tayo. Anya man rin ayatin sawang da, bakit? Ti kamalik iti napalabas atawan lakay. Ay nawaw, makatawanan tinapalabas? Nga misublida pa lang dahi nga isyo. Ay nawaw, Jack ida mababalaw. Gaputa amok mat abasol ko ti amin lakay. asino man ang tinang isawang iti dakas kan kaaya, bakit? Di bali latan lakay. Tinapatag kat napakawan nakon. Maanusan latan tasyak mat tinagkamali. Saan amaliklikan? Adalat ta maibaga iti tattao. Salinaw, tinagapwam Lore, anak ko. Ay, tang, di man ayan tigayim ko, di ta kabangiba nga barangay. Ay nawaw, di mo ibaga, si kamanan tinangidano ni ti chismis ijay. Wala tatang, asino kumangay ti daduma? Sana nasaya at tikasta, anak ko. Pudno mo ti iwarwaras ko ada magtatang. Amuyaw ni ising akalugaran tayaw, san ka day? Apay ni isay. Oh, insi na siguro ti kabit na. Iso ang nagawid manen kinilakay na. Saan aya, amabali na nakaamiris jay tao, iso nagaway, anak ko. Ay,
nakaamiris nga. Ti kunayo kit de, insi na ti kabit na, iso anagawid manen di tabalay da. Ay, piman mo't nga iseng. Amo manakaw, saan anasaya at akat katawaan ti kamalitipada tao? Iso nga rod mo tiragragsak ko day tatadang. Da kayo kit di mo. Naimbaglaangan tayo may kamartin ading ko. Apay ka ti manang Nora. Bantayam ni Lori. Ay nawaw, apay ni Lori manang. Iso ti number 1 amang imarmaritis ka ni bakit mo. Anya? Day tatipod no. Nagkamali lang arudan di tao. Ibabain na kit di nakarkaro. Pakaragsakan na siguro no i-down na tipada na a tao. No kasta, isugayam ti dakdakamatan ni ising idi na minsan. Ay, amo pa iti day dya a babae. Day talaang mangibabain itipada na a tao ti paglaingan na. No agsasao kunamla no asino a perpekto. Marana aklang talaga amakang kanyak daya tao. Bagbaga akmet no kasta nga umay dito'y balay. Ngamay na, awan denggen na ading ko. Ay nawaw, nasapa ka met, Mari Lore. Sa dino ti papanam. Ay, ijay man sintro, Marinora. Anya kay ti aramidem ijay, Mare. Ay, mapanak man makiistorya ka dagiti kukumarik dita. Ada ngamin tinapataga pagsasaritaan mi itakay. Di mo ibaga ani ising manen akalugaran tayo ti topic yo. Ay, naalalam, Marinora. Isua talaga. Ay, babae ka. Ngam idadawn mo matipadam a babae, Mare. Anya a klase ti kapanunutan day ta. Nagbabawi lang arudan di tao. Ay, namare. Apay ngamin aya nga affected ka kat saan mo't asika ni ising. Saan mo't lang kabagyan. Ay, narigat ti kasta, Mare. Inton kwan, si kanto mo ti maisyo. Si kanto mo ti pagpiesta dagiti chismusa. Ay, saan to ang mapasamak day tamaray? Gaputa saan akas iti dayjay nga ising? Sos, nakarkaro ka paikit din ngam ti asawa ni ising. Di ka matan sumarda nga mang padpadakas iti tao. Si kamat gayam manang Nora. Agtugaw ka manang. Agyaman ak ising. Adda ka ti masapol mo manang. Awan matkit di. Umay ka lang kumustaan. Italaang manan amakita ka, kalpasan ti makatawan. Naimbag ka pa'y manang. Nasaya at kalat ta kanya. Si kakit di mo't. Sa anak mo takas kadagiti kaaruba tayo, apag piyestaan da ti isyo ti pada da tao. Imbis nga ikararagan da, saan tayo maritis da paikit di? Ay, uwan nga rod manang. Awanan maaramidak. Kaputa basol ko matpiman. Nailaw anak ngamin. Uray pa'y basol mo. Saan lataan na saya, tikas dyan nga aramidan da? No nagkamali ti maisa a tao, saan kumakat katawaan, wano pagang angawan? May kararagan kit di kuma, tapno malawlawagan, ti kapanunutan na. Agyaman ak una iti dayta na ibaga manang Nora. Aramidak mat amin akabaalak tapno makabawi ak iti asawak. Ay uwan, kasta ti kasayaatan nga aramidam ading ko. Panagnagam ka nila kay mo apudno ti panagbalbaliw mo. Di mo latalikas kaso dagiti maritis. At danto aldaw dagita kunak lang arudan. Agkapi-kapay lakay. Agyaman ak ising bakit. Uwan gayam. Imay ni manang Nora itay. Ay nawaw, anya ti may na imbaga. Nakis-istorya mat lang kanya lakay. Nasayat nga rod no kasta bakit. Bilibak una iti dayja amanang Nora lakay. Apay mo, Ngamin, uray no nagkamali ak ide, nasaya at latamot ti panakisarita na kanyak. kasjaya talaga ni manang Nora bakit. Sipud pa ide. Nakuna na pa'y ano sa anak abisi, mapanaklat ta kano iti ayan na. Ay kit mapankapi man ah. Okay lang mo't kanya. Kadagiti amin akaaruba tayo,
Ni Manang Nora ti kasasayaatan. Awan pulos nang ngagkukin kwa na lakay. Marinora, pudno ka day tinadamag ka. Ay nawaw, anya tinadamag mo, Marilore. Napan ka kano mo, titi ayan da ising, idi kalman. Ay uwan, pudno tinadamag mo. Ada ka di parikot. Ay, nukasta. Kaya't mau, tigayom akasken kwa na, maray. Chip kamut amaray. Kas kala maaw-awanan iti gayam, iti kas tangar aramidam. Ulitak manan, Mare. Nakaamiris ang tao. Naamiris ng dagiti biddot na. Iso ano mabalin laang, sardangan yun, Mare. Awan ti tao a perpekto. Iso an narigat ti agsasao. Tama nga no dumteng to ti aldaw, nga agbalatag kada kayo dagiti dakes nga aramidyo. Ay, day tatisaan ko nga ipalubo sa mapasamak, maray. No siyak ti sika, imbis amapan mo imarmaritis di tao, ikararagam kit di ah. Na, kapod no mo tis istorya ak, maray. Wen ah, ngam naragsak ka kaday, Mare. Panagkunam kadikit nasaya at amapan mo kat katawaan, wano ibaba inti padam a tao, no adda nagkamalyan na. Anya dinadamag kaw, may papankin ka, Lore, anak kaw. Ay, nawaw. Anya tinadamag yaw tatang. Puno ka day, a pinagkwartaam laeng ti ex mo. Asino mo tinakadamagan niyo ti day tatatang? Isu matyagwarwara sa damag iti paradaan itay nagpasintro ak. Ay, nabayagan day ta, ah. Makitam day ta. Mapan mo imarmarites ni iseng. Ngam oras ka, adamot gayam ilimlimig mo akalukwam. Tatang mo't. No sakti ka, saan ako nga gindadalaos. No ang sasao ka, kunam na sino ka akadalusan. Nadamag mo kanin, tagwarwara sa damag, ising bakit? Anya adamag, Martin lakay. Di may papanitin aramid ni Lori iti ex na. Pinagkwartaan na kanukay. Aywan, iso tinangag ko apag sasaritaan da iti tersena itay lakay. Agin dadalus tumot ngamin nagsasao. Anya nga ita? Nabaktuyokit din. Ang pudno ka di dayjay lakay? Wen, ni Muller nga ex na iti sentro mismo tinangibaga kada kami. Anya? Kunak tumot, at ilimlimang na akalukwan na. Ay, kaasimot nga rod ano kasta lakay. Kasi ngam nasaya aton ti kastaan na pasamak. Bareng makaamiris mo tayo. Umay ko man isubli, to'y binulod ko abuneng mo, Marinora. Ay, mabit laang, Marilore. Ada ka di ibaga, maray? Ay, nadamag ko ti inaramid mo iti ex mo, Mare. Kay, anya ko maita? No agsasao ka idi. Kunamlan asino ka akadalusan. Ngam ne, oray matgayam sika. Adamat gayam ilimlimang mo akalukwam. Ti kunakken ka ide. Di mo kat katawaan, ti kamalitipádam a tao. Kita ita, nakarmakan. Ay, kwa, maray. Sige, sige. Innakon, wan. Apay, mabain ka kaday. Taamon ti intero a barangay ti kalukwam. Ita, si kamot ti katawaan dagiti tattao, Mare. Dumakapagsaumot day ta, Marinora. Tapay, anya timbaga nakin kaaya, Lore, anak kaw. Nakarmaak ka no? Ay nawaw, puno mat piman. Itatang mo. Saan kami na nasaya at nakatawaan, wano pagang angawam ti kamalitipada matao. No, ada nagkamalyanda, ikararagam kit di ida. Walang tatang. Kang runaan ti amin.
Di tayo aging dadalaos. Taaklunan tayo man wano saan. Adamad pagkamkamalyan tayo. Mabainak una yun na rumwar tatang. Kasta talaga Ay, kastoy gayam tirik na nanukwa. Ita amumaon tirik nati makatawaan. Gapoy ti kalukwam. Nagsakit itirik na tatang. Ano sama? Kasta talaga. Kastamat lang tirik na ni Iseng. Hindi napan mo in marmaritais. Nagbalatagkan ka ti dakes nga aramid mo anak kao. Ay, anya nga tano, mapanag iti ayan da itatatang. Ay nawaw. Anya ti aramid mo iti ay. Anya kumapay ngay, mapanak dumawat iti pamakawan na Masay-saya at manin ano kasta ti aramid mo anak kao. Si kamad gayam Marilore, anya ti umay mo ibaga? Ay, adda ka din ni Iseng, pare. Napan nakitsinta. Ada ka di masapul mo kinkwana? Ay, adda laeng kumakayat ko nga ibagaken kwa na, pare. Anya da jaya? Isukuman ti pangidiritsuhak, pare. No kasta, agsublikan tulangan inton malam mare. Sige. Agsubli ak tulatan inton malam, pare Martin. Oh, agkapi ka pa'y Marilore. Agyaman na, Marinora. Kunaklakit din no kagura nak mare. Sapay prang ka ti panagsaokken ka, di na minsan ngay may ka dito'y balay. Namiris ko nga men, husto ka, Maray. Ay nawaw, sika ka di dayta mare. Wun, Maray. Naamiris ko asaan gaya man nasaya takat katawaan. Wano, pagang angawan tayo, tinagkamkamalyan tipada tayo a tao. Nasaya at matata nakamiris kan mare. Narigat nga minti aginda dalos no maminsan. Wun nga rod, Maray. Ay na, kastoy gayam, tirik na. Ay wun gayam, nakasaritam ka din ni Iseng. Di mawat ka din iti pamakawan kan kwa na. Saan pa'y nga rod, Maray? Adda ka no na panan na. Agsubli ak tulaangan iti ayanda inton malam. No kasta nga rod, agin ni storyata pa, no awan pa iti aramida medya balayo. Tay nasaya at ti pagsaritaan ta Saan atay biyag ti sabali a tao, tapno saan ta makarma. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ko, Iseng. Sapay la ko mata, mapakawan na. Nabayagan napakawan ka, Lori. Ay nawaw, ay na, agyaman naklaunay no kasta. Saan kumat ngamin nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao? Ikarik, saanan ang maulit ti kasjay. Intun maminsan, saan ko nakatawaan, wano pagang angawan ti biddot ti padak a tao. Ay na po, nagrigat gayam ti makarma. Ay kat agtugaw ka pa'y Agtimpla ak iti kape tamare. Ay saanan, nakababain mo't ken kamaray. Alan, agtugaw kakit din, taramanam ti tinapay aginatang ko ije sentro. Agkapita pa, kabayatan ti panagsarsarita ta, mare. Ay, nawaw! No nagbidot ti pada tayo a tao, di tay kumakatawaan wenno pagang angawan. Ikararagan tayo kit di ida, tapno malawlawagan ti panunot da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay ayatin ka unay, mayang. Sapay lang kumata sa anak apaayon. Ha? Amom ka di, asipod pa agayata kun ken ka. Iso na lang, takas tao na yabain ko ken ka. Pedro, Italangan na danak iti turad na mangipudno ken ka, iti napudno nga ayat ko. Sapay lang kuma, ta sa anak apaayon. well, saan ka matapaayan, Pedro? Iso na lang tay kanak kumay tinaan anay apanawan tapno agpanunotak iti husto. Ha? Sapay lang kumata-maawatan nak. Makaawatak mayang, basta sika. Saan mo kumaaliplipatan nga ay ayatin ka unay-unay. I love you more than you pay. Apay ngamin aya, saan mo akayat ni Pedro, friend? Uray awan dona. Mas kay kaya tagpay ti matay. Ngam ti makiasawa ak itikasken kwa na. Diyos mio marimar. Anya? Ay, unay mo dahi na panagsasa umare. Katwan mat. Tila nga na pay lang. Jakon kayat. Bungal alampong anangisit. Sakit. Kaslasaan nga digdigos. Anya? No bilang ta si Kati Arman na. Kayat mo mat nga ta. O diba? Saan? Ay, kwa. Nagalas man ni Pedro. Saan ko lang amay diretsuken kwa na. Gaputa jakmat kayat ama papainan. Kan mapasaktan tirik nana. Apo, unay ni mayang, lukas na timbaganakin ka. Ngaron, friendship. Akala mo naman kung kagandahan. Sino nga nga roti kaya no, di na kaya ni Pedro. Diyak manamuken kwa na friendship. Adda siguro ati kayat na sa Bali. Angem, saan ani Pedro? Takuna na nga rod. Naalas ka no tirupan. Anya, payman ta bagbagang to. Ure mo saan na kaya dito, kat saan na kumabot ng bagbagad kasta. Ay, kasanon, no saan laang asyak, tinakaibagaan na. O, sakit idanon dakan ni Pedro, o di masair mo't Ay, no makauyaw mo't ni mayang, kunamlo no asino, kapintasan, maulawak Mildred. Oy, naimbag ta imay ka Ramon. May liwag namin kan ka, so ngay maya ka oray rabi. Kumusta ka matan? Katkastoy napintas lata. Kan agur oray akanayon nga umay ka sumarungkar. Apaw! Anyat kaya't masawan, mayang. Ala, saan kun apabayagan ti panagdatdaton mo kanyak? Ah, Aklunan kan Ramon. Jakmat ngamin may libak nga gayatak matkan ka. kaya't masawan, agayan ayatan. Agyaman ako na mayang. Siya kung ti kararagsaga na parswari ti lubong, gapo iti panangaklon mo kanyak. I love you very much. Anyat ko na, agayan ayat kayon kani Ramon, mayang. Wen! What the hell? Oh, apay, saan ka kadi apabor ka ni Ramon? Sana talaga. Anya,
Apa yan ako namday ta? Amok ngamin ti ugali ni Ramon. Malaksit iti kinamanlugal na sa dutpay. Anya? Ay unay kamatan? Judgmental kamat? What? I'm not judging you now. Ibagbagak lang matiyamok may papanken kwan. Anya? Makapasair kamat itirik na ah. Saan mat asikat ti kaayan ayat na tapno ibagam ti kasta? Awan sir bimagayon. Anya? Dita ka man laangan. Shame on you. Kayat mo asawan, agayan ayat kayon kundi mayang. Wala na. Inaklon lang mateng. Ay, nasaya at angaraw no kasta. Kat itapay laang, agkagagot ka, tapno makaurnong ka. Ha? Iti kasta, no addan to ti plano yaw ngagkalaysa o di adda ti usarin yaw. Wan ka day na. Wen kadinana kung kunam ketonggal lumabasak ijay balayaw adda ka an nakarelax ijay indayaw nga agsilsilpon. Di na naman. Saan kayo mat ngayon oras sa lumablabas? Anya? Agtrabaho akmat na. Saan nyo lang ang magkita? Anya? Nagsaritaan yun ka ni Ramon nga ag-live-in kayon? Wando na. Kay, imanugot kamot adagos? Siyempre naman. Pag mahal mo yung isang tao, you can sacrifice everything, di ba? Anya? Ayunay kan mayang. San ka kumamot apadalos-dalos iti desisyon mo? Think twice ako nada. Anya? Ibagbagak daytoy kan ka gaputan na padasa kon. Idi, padalos-dalos ti desisyon ko. O anya ngay ita, awan mo't lang tinagbayag kadagiti inay ayat ko iti kasta unay. Ay, walang forever kunada nga raod. Anya? Nang runa, no agay ayat ka iti tao nga awan freedom na. Di tao, pamilyado ti kayat ko asawan. Kat saan ba na pamilyado ni Ramon? Si kakit dimot. San nga road, ngam ti kayat ko asawan, agpanunot ka iti mamin adaw. Sakbay ka nga agdesisyon, tanagrigat ti mayaw awan. Ay, napadasak daytan. Oh my gosh! Kaya't maasawan, may sa ti pagigyan ng Ramon kan may yang ita friendship. When friendship, adda ka no, ti nagabangan da ijay sentro. Niya? Ay, Diyos mio, Marimar. Danga, da jamayang. Ay, true, when nga rod, friend. Nagayat lang aruden. Iti pa laman nugal met. Ay na, naku namon, friendship. Awan mo't laang tinagdumaan, ti manugal, iti tao nga awan freedom na kunakmanen. Saan mo nalay tati bagbagam? Tama nga nung malagip mo manen, ti kayan ayat mo a pamilyado. Nga awan na pulos panawin na ken ka, ang mga no agrungab kan tumanen. Ay, si kamot, saan mo't Ala. Sa pala ko mga ruda, tagbalbaliwan ni Ramon iti vision na. Itang agdendinadan ka ni Mayang, awan panunot na. Oh, danga talaga. Ay na, si Kamot gayam ti masabat ko Mayang. Ay na, pasensya kan Pedro. Ngam, awan panawin ko ang makisarita ken ka. Ha? Ken Maysa, amumat siguro nga dan kaayan ayat ko. Saan aya? Owen, amo ko nga agayan ayat kayo ka ni Ramon. Si kakit dimot. Nasaya at no kasta. Iso amang sapol kamutan iti sabali nga armam. Saan asya? Tagdandan na kamin ken ni Ramon. Maawatam? Owen Mayang, mawatak may. Lupay kasta, sa anak agim murakin ka. Anya kamutan Ramon? Nagmalmalumak anapan nagtrabaho? Napambanog ka?
Ngam sumang petak, siyak pa'y laang ti aginaw, agluto, kan agdalos dito'y balay. Uli ka na ya. Noon naman ka, aginana ka. Anya, Saan ka nakasta sumanaw ka? kasta ti ibagam kanyak. Anya aya ti inararamid mo, talagmalmalam apulos met nga awan na aramid mo dito'y balay. Anya? Nagsilselpon ka manan? Day tamanen online sugal ti inararamid mo? Ay napangaasim kumamat aramon, taagbalbaliw kan. Anya ka rin na kitang ibagbagam. Pangaasim man, tasaan kang agar aramid iti rason tapno agbabawi ang anakidanakan ka? Sinalbag ka kitde. Anya, agparikot kay tan. Daita ti bagbaga kitikan kamayang. Ha? Kaya tumat kami na Ramon, aman lugal ti pinilim. Anya nga ita, naglosyang kan, gapoy ti konsumisyon mo ken kuana. Wen nga rod, friend. No ni Pedro ko pati pinilim, mayat ko mati biyag mo ita. Ayam, yung santa na pagsarita ni Pedro, tanatalan ti biyag na. Nangro na ito, ta umadanin, ti panagkalaysada. Ha? Sino nga iti kalay sana? Eh Marga, tayo anak ni Nana Basyang. Kasta ka di? Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Dayta, agpatingga ka lang iti, sana all, sa balin tumat ngamin ti pinilpilim, danga. Apay nga wat ti Basita Caldero. Nangipanamanan? Ah, Sa dino ti nangipanam kunak! Si kalaang matitao dito'y balay nagmalmalam. kwa, Anya nga iti paglutuak ita. inlakok. Anya? Inlakom ti kaldero a paglutlutuan ta? Uy, imay ngamin ni Paridino itay, kat siningir na iti utang ko ken kwa na. Awan mo't ngamin may bayad ko, isong inlako ko na. Anya? Sa dino ti nangipanam iti kwarta nga inutang mo kan kwa na. Kat awan matintad mo kanya. Pasensya kan mayang, naisugal ko. Anya? Online sugal. Kunak ngamin ng mga abagak, ng pulos mat. Anya? Nay, anyangay. Inla ko na ti kaldero, gapula ang iti online sugal, isaw. Ay na, Diyos mayo marimar, pakawanam. Uwan nga rod. Diyak amo na niya't aramidag kan kwa na tapno agbalbaliw. Ay na, friend, mom, ti sugador nga asawa, kasla babaero mutlaang dayta. No rinugyandan, ay narigatan nga ibatan, wenno baliwan, kasjay dayta. Ha? Ay, kita ama, tamangan no saan tulaang akaldero ti ilako na, gapulaang iti sugal. Amangan tukit din no, amin nga usari yun ilakunan. Ay, day tangarod gayam. Awan lang arudan trabaho na. Adala ang boarding house mi nga gun online sugal. Nga maaramid na pa'y nga agila ko iti gamit. Ay no, ti awanan bain a lalaki. Si kantumo nga men. No apay nga men nga iso ti pinilim. Gwapo mo ta, nga manugal may. Konsumisyon laang ti itid na ken ka. Ah, ultimo kaldero, ilakonan ka pala iti sugal. When friendship, isumat timbaga ni mayang kanyak, edi kalman. Ah, una yan. Sa apela kumaantag na kamata ni Mayang, iti kas niya nga raramidan ni Ramon. Ay, no, agnakem ah. Inton ko, saan tulangan ang gamit, ilako na. Ang mga nuura ni Mayang, ilako na, ang kapulang iti online sugal. Ha? Ay, si kakit di mo't. Saan mo't ah? Nagalas at talaga ti ugalim, Ramon. Idi na minsan nga aldaw, kaldero ti inlakom. Sa ita, inlakom manan ti tapuri. Pasitsya, kalawa man, awan kami na puros kwartakad. Anya, aglablabas kan. Sa nabalay, tanong mga baga kiti sugal, gumatang agto iti kabarbaro at akuri, kang kaldero. Ta
Amang namnama kapaylaang amang abak ka. Anya ka matan? Ininutan ama ibus ti usar gapo iti kasta nga aramid mo. Ha? No kastamlatan, nasaysayat langan no agsinata. Agsublikan ijayan ti inam. Anya ka din na itang imagbagam. Saan ko mapatakas ta? Naibusan ti anos ko kan ka. Awan sir bim a lalaki. Agbababawi akon anang aklon kan ka. Sinalbag ka kit di. Anya? Ay, naapaw na yun na kinalusyang mo, mayang. Nina naman. Kaumay, kita manday talangam anak ka. Kas kalatay ina anaganak iti may sa dusina. Anya. Ay, no pinilim tumangamin ni Ramaw na manugal. Anya ngay ita. Day talag kun si mission ti kukwa umaon. Ay, wan nga ron nana. Ay, nagalas matgayam ti ugali na. No kumata ni Pedro ti inaklon mo iday aday nasaya at kuma. Ha? Ngam, sayang. Tasan mo ngamin nga isaw ti pinilim. Ay, Ay, kaala. Ay, isi namon da jay aramon. Tamagan no sikat ti isaruno na nga ilakaw no awanan ti isugal na. kunak no asino ti masabat ko ang nakaubba iti ubing. Si kamat gayam Pedro. Ah? Awan, siya nga ron. Mapan kami man niya pagtabtrabahuan ni bagat ko. Ha? Itulod mi na ito'y kanan na. Ay na, nagswerte mo ti asawang Pedro. Talaga nga ubba-ubbam pa'y ta anak yo amang itulod iti kanan na. Ay, iwan na. Sika nga eh. Kumusta kayo matan ka ni Ramon? Damag ko kanayon ngagsusugal. Ay, wan Pedro. Saan ko nga ilibak ti kasjay nga ugali na. Kinapuno na. Agbababawi ak nga rudan anang aklon kan kwa na. No amok la ko maakas jay ti palakam na kanyak. Sikala ko man tinaklon ko idi. Anya? Awan matgayam na saya at nga ipay na. Pasig asakit ti ulo. Di kasayatan nga ramidam. Isinamon, ita ta saan kayo pa yan nagkalaysa. Awan masakbayam ken kwa na mayang. Pangasim ko mabata. Saan nakapanawan mayang? Agsinatan, tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Kan mailakom ti amin akayat mo nga ilako. Anya? Awan na saya at apagtungpalan ti biyag ko ken ka. Ay, jakon orayan asyak ti isarunom nga ilako. Isong agsinatan. Mayang. Awanan ti ado asaw-saw. Ala, kalaam amin nga usar mo ta pumanaw kan. Uno saan? Ilako mon. Ay, no amok la kumakastoy ti aramidem kanyak. Ni Pedro la kumantinaklon ko ide. Saan asika aman nugal? Anya? Agsinatan! Tapno agtalnamat ng tibiyag ko. Salbag kakit di! Ay, nawaw! Awan tinasayaat nga itdan ti sugal. Malaksid asurwan na kang agulbod, masulisog kapay amang ilako kadagiti kagawaam. Nga isuntumetan ti saan nyo apag kinaawatan iti asawam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdum nga. Paglinglingayan
kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, si kamat ti lumabas, Marioli. Wen, naggapuak man dita barangay hall, maray. Napanak ti mawat iti Noche Buena pak nga iwarwaras da si barangay hall. Sika ngay, Mari Annalyn. Naalam ka din, ti para ka da kaya. Ay, saan pa'y, Mari? Diyak mo nga dagayam kasta. Adda, Mare! Ni kapitana mo, iti nakadamagak. Ay, kagsagaan kakit din, Amare. Tamapan ka mo dumawat. Adu pa, iti nabatay. Iso na lang ta saan kami matasikat dito'y barangay tayo, Marioli. Amangan no saan kami akaraman itirasyon. Sapasap ti iwarwaras da, Mare. Basta adda valid ID. Ay, nagsayatan nga ino kasta, Mare. So, ano siyak ti sika ay makipilakan ki iday, Mare. Sayang day jay. Noche Buena pakko naman. Agpalas kayon, Tata George. Ay nawaw, apay ka day Annalyn. Agpalas kan, Tata, tamapantay di barangay hall. Apay ijay. Adda ka no iwarwaras da Noche Buena pak, Tata. Aya, Nakitak ti imot ni Marioli, itay limabas iti paraangan mi. Kat adumat pa man, Tata. ay urahin na nga ron agpalisak biay. Ay, wan. Ala, agawaan nyo, tamangan no maibusan tayo, Tata. Mangala ka matlaang iti valid ID. Anyati ko na lagi ti mangiwarwaras, Annalyn. Naiwaras da kano amin ng Noche Buena pak, Tata. Awanan tinabati. Ay nawaw, sayang mait. Wan nga ron, Tata. Sayang at talaga. No amokla ko mga dati iwaras da, di nasapsapat ako mga imay, Tata. Nabanog kayo pa'y kit di nagnag na. Okay lang. Exercise ko mo't lang. Pasensya kayo, Tata George, kan Annalyn. Ayun, naibusan ti Noche Buena pak nga iwarwaras mi. Ado kayo, sana nakaawat. Okay lang, kagawad Norman. Naladaw kayo tumat ngamin. Di mimat ngamin ammo kagawad. Inton maminsan, sapsapahan nyo ti umay. Nay, kumusta ngay, George? Nakaala kayo kaday iti Noche Buena pak ngay warwaras day di barangay hall. Saan nga raw, Lerma? Pinadas mi tinapan ngam naibos kalumit tayo. Ay nawaw! Ay, sayang mait! Huwag nga raw. Ay, ado siguro tinagpila idi agsapa. Isaw ti ko na tinaduma. Ado kami nga raw, asana nakaawat. Limited siguro ti supply. Isu first come first serve manayin ting kastada. Ay nawaw! Ay, nagadaon tayo niyawid mo ano si Buena pak, Norman nanak. Talaga kasta na nang. Na, may salaan kumati niyawid mo, no per family. Tapno adamot maramanan tinaduma. Di kay pagyaman na nang. Saan na masapol nga gastos tayo ti dakkel intun umaya Christmas kan New Year. Nayunan tayo tulangin. Ay nawaw! Ay, sana na saya at tikas na nga rami, di may isang opisyal, anak ko. Ninanang Self-service, tikas na nga aramidam. Agraman Noche Buena pak,
intake home mo pa yan. Di kay sumanauna nang. Tulungan da kiti amang idulin ka na gito arasyon. Ta amangan no adda o may dito balay kat makita da. Ririn tumanan. Ay talaga, arire. No, kastalaan nga na ko. Anya ti ko na, Mari Annalyn. Awan tinaala yung arasyon. Awan nga ruhod, Marioli. Naibusan kami. Ay, nawaw. Naibusa dagaw. Adumot iti napanak. Isumat ti ko na da kagawad Norman, Mare. Namangan mo't no inlemang wano pinagbibingayan damanan, Mare. Ay, day tati saan tayo asigurado, Mare. Ay, sos. Kasaritak to man ni Nana Lerma, may papaniti day taabanag, Mare. Ay, saanan, Mare? Amang ano panunutan ni kagawad Norman nga agpulpulong tayo kaninanang na. Nupud man nga intake home dati rasyon a para kumakadagiti bumarangay. Ay, sus, Mare. Nas ka na maikan dagita iti leksyon. Agtugaw ka pa'y ay, ulay. Agyamanak manan, Nana Lerma. Ay, talang manan, nalagip mo timay, ha? Una, Nana. Ne? Adumot ti Noche Buena pak iti salas yaw, Nana. Ay, wan. Inyawid man ni Norman nga anak kaw. No kasta. Pudno gayam ti atap ko, Nana. Saan pa'y pima na nakaawat da Tata George kan Mari Annalyn ti kasta? Ay, yalam ida ayulay. Ha? Kisayam ti Noche Buena pak di ta salas. Ang mga no makaungot ti anak yun, Nana. Ani ako mati pagungtan na. Para mo kadagiti bumarangay day tarasyon. Sana pang take home dagiti opisyalis day ta. Or day ta, para kada kayo kan ni Tata George, Mari Annalyn. Sagay sa kayo. Ay, nawa. Sa dino tinakalami ti dayta Noche Buena pak, Marioli. Iti ayan da kagawad Norman, Mare. Adaw, tinakitak an Noche Buena pak iti salas da. Anya? No kasta? Inyawid da tirasyon a para kadagiti bumarangay, Mare? Naalalam, Mare. Ay, nawa. Isumat lagaya makunada na ibus adagos. Nagbibingayan damat gaya medya barangay hall. Oh, nakunampay, Mare. At dati saan ang nakaawat? Ta? Inyawid da mo gaya, Mare. Amo nga ta ni Kapitana, tigas tangay naramid da, Mare. Awan ni Kapitana, Mare. At dati seminar da. Iso ginundawayan manen dagiti kagawad na. Ay, nawaw. Naglukon da kita. Oh, para kada kayo, Tata George. Ay nawaw. Kung ako man no naibusan, Annalyn. Inted ni Marioli dagita, Tata. Inala na kano iti ayanda kagawad Norman. No kasta. Ang dagayam tinyawid na kagawad arasyon. Adda kano nga rod tinakita ni Marioli Noche Buena pak iti ayanda kagawad, Tata. Isumat lagayam ang naibus adagaws. Pinagbibingayan dagayam ay. Wan nga rod, Tata. No awan laeng ni Nana Lerma, talaga asaan tayo amakaraman. Amo ka din ni Kapitana, ti kastangay naramid lang iti kagawad na. Saan siguro tawan mo't ni Kapitana? Ada seminar nga inatindaran na iti sentro. Dahil tala ngagpaisaw. Sigurado ang makaungot dahi dyan, numaamuan na dahi taan napasama. Ay nawaw, naksayan matinyawid ko ano siya na pak na na. Muwain, hinwaras ka Norman anak ko. Anya? Wain,
Inikak dagiti kaaruba tayaw, wasaan na nakaawat. Agraman dala kay George kun Annalyn. Iso nga ron nga nyawid ko dagi dyan tapno da mailuto. Inuwaras yu pa lang mat. Gapaw, taday tati maiparbang, anak ko. Saan na pang tikhom dagita arasyon ti barangay? Kasanaw, numamuan ni Kapitan ti kastangay narami jaw, ha? Di bali tadamot bingay ni Kapitana nanang. Ad-ado pa'y kit di ti bingay nangamda kami Ay, talaga nga ibiro kiyaw ti pakaibabainan yaw. Siguradaw, sana kanunungan ni Kapitana ti kastangay narami jaw. Kasano nga rodon na tinanang. Imbes nga ado ti mailuto apang Noche Buena. Awanan tayo inuwaras yu mat. Ay nawaw, ha? Rumbang lang nga maiwaras. Tasaan tayo mo ako kuha dagijay. Kat adamat inuwaras me. Anak ko. Ngam ado, ti saan anak kaawat iday. Basol da. Apay ngamin, adida umay anasapsapa. No para kadagiti bumarangay, di yun pag-interesan na nakaw. Ha? Kasanon, numaamuan day ta ni Kapitana, ha? Kas nakunak ka na kayo, saan nga reklamo na jay? Tadamat bingay na nanang. Saan mo nga am-am ni Kapitana, anak ko? Ha? Aganad ka, tamangan no day ta, akalukuan, ti pagkaibabainam. Anya, ti masapol mo, Yoli. Kapitana, kaya't kayo kumaang makasarita. May papanitian niya. Maipapan, iti naramid dagiti kagawad yaw, idi awan kayo. Ada ka di manen kalukwanda? So, dati number 1 nagnumar iti Noche Buena pak para kumakadagiti bumarangay, Kapitan. Anya? Napanak iti ayan da kagawad Norman, idi na minsan nga aldaw. Ket nakita ti ado an Noche Buena pak iti salas da, Kapitana. Ado, ti saan anaikan? Ta, intik, home damot gayam, Kapitana. Anya? Tibilin ko kat per family day jay ano Buena pak. Saan daan nagtungpal, Kapitana? Self-service ti naramid da, Kapitana. Naimbagal da mo, Kapitana. Kastamat kan ka, kagawad Norman. Naimbag, tanapanunot mo ti imay dito'y barangay hall, kagawad. Nakita yu ka di ti bingay yu iti Noche Buena pak, Kapitana. Adda iti bodega. Ay nawaw, no kasta, pudno gayam ti indanon da kanyak. Self-service ti inaramid yo. Kwa, Kapitana. Intake home yo kanumat ti daduma ano Buena pak. Iso nga ado ti saan anak kaawat. Kwa ngamin, Kapitana. Saan ka di nga imbilin ko kada kayo, upper family? Basit laang dayjay araman ng dagiti kabarangayan tayo, nga paginteresan nyo pa'y laang mat. Pasensya kayon, Kapitana. Ala, irwar mo ti Noche Buena pak nga indulin yo iti bodega. Nakababain ti kasta nga inaramid yo. Agasem manday ta kagawad Norman. Awagam dagiti padam akagawad. Ta isubliyo no anyaman ti tinakaw yo dito'y barangay hall idi awanak. Talo apaklangan tinagbati iji balay, Kapitana. Uray pay. Saan anasaya at ataktakawan yo dagiti bumarangay. Idanod mo kadagiti padam akagawad tibilin ko. Jak magustuhan ti kasta nga aramidan yo Wan, Kapitana. Isubliyo. Taitad tayo kadagiti saan pa'y anak kaawat. Nalawag ka di? Wan, Kapitana. Kasta ti aramidan may. Katinton maminsan. Di yun ulitan ti kasta nga inaramid yo. Nakababain ti kasta. Noche Buena paklaang takawan yo pa'y.
Oh, apaya kasta tilang nga masimang pait Norman. Nakaungat ni Kapitana kanyak nanang. Ay nawaw. Haha, dayta, tiga na ba manakaw? Parikot na ito. Ti kaya't nakat isublimit itinakaw me. Ay ka isubliyo Sino nga 20 nang ibaga nga alain yaw, ti saan mo ako kwa? Adumot nga minday jay nanang. Mado alaw lawat mo dita. Kano adaw, ti saan nakaawat, saan aya? Manudalang mat. Oh, di ka nagpalawag pa. Isubliyo ki din, dagiti rumbang nga isubliyaw. Ay, panagdakaw ti kasta nga aramidin yaw. Mari Annalyn, nangig mo ka din? Ti anya Mariole. Ay na, Mare. Nakaungot ka nun ni Kapitana kadagiti kagawad na idi may sangal daw. Apay ka no? Anya kumapay, Mare. Nakaungot idi naamuan na. Ti maipapan iti rasyon na tinakaw dagiti kagawad na. Anya nga iti ko na ni Kapitana. Ay ka, binagaan na ida. Nga isubli da iti barangay hall amin at tinakaw da, Mare. Ay, kaya't asawanday ta. Adamanan maiwaras, Mare. Ayun, Mare. Tapno maikan mo't piman dagiti saan pa'y anak kaawat. Ay, naimbag man. Taday talaang ti inaramid ni Kapitana kadakwada, Mare. Una, ay nga, apo, nakababain ti kasjay, Mare. Sigurado kayo kadi anay subli amin ti Noche Buena pak at tinakaw yo kagawad Norman? Oon, Kapitana. Nasaya at matngarno kasta. Ala, bagaan nyo dagiti saan pa'y anak kaawat, tao may damangala. Oon, Kapitana. Jakon kayat ama ulit ti kasta nga aramid yo, Oon, Kapitana. Saan na maulit? Rumbang laang, ta nakababain ti kasta nga aramid ti may sa ama ko na nga opisyal. Takawan nyo dagiti bumarangay. Nakaamiris kami, Kapitana. Rumbang laang, tano saan nyo abaliwan ti kasta nga aramid yo. Talaga amadadaal ti panagtalek dagiti tattao kada kayo. Ay, nawaw! Kas may sang opisyal, di ka agaramid iti dakes. Agbalin kakit di kumaamodelo, kadagiti tattao a pagsirsirbiyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, Jenny anak ko, sa di naman ng tipapanam. Iti ayan ni Ninang Lily, kani Ninong Carlos nanang. Ay nawa, di mo ibaga, dumawat ka mo, titi kwarta kadakwada.
Isuda lang ti saan ko pa'y anadawatan, nanang. No adda itad da kwarta, di makumpleto ti budget ko para iti cellphone akayat ko agatangan, nanang. Jenny, anak. Amumot ti kasasaad ni ninong mo, Carlos. Paskwa ita, nanang. Imposible mat awan ti kwartada. Inalayo pa'y laang mat idaan ninong kaninang ko no kastamat lagayam. Jenny, anak ko. Saan a kwarta ti basehan no agpili ka itininong wenno ninang? Basta, mapanak dumawat kadakwada. Amok nga ado ti kwarta ni Ninang Lily. Ni Ninong Carlos tijak sigurado. Ay, apo. Man ano nga min ayano aguray kalatta? No kasta ti aramideg, sigurado nga awan maawat ko, nanang. Ne, tatang, apay akas ta tilangayo. Jak magustuhan ti kasdaya panagsasaot ti anak mo, Mila, anak ko. Kanayon kumot abagbagaan, tatang. Dimot dumngeg, jay anak ko. Nairuam tumit nga main. Alabayan nyo, tatang. Kasaritak to dagiti ninang kaninong na. Rumbang laeng. Sana nasaya at ti kasta kapanunutan ti apo kaok. Agtugaw kayong tatang. Tamang idasara kiti kanon tayo. Agyaman ako na, Mila, anak ko. Anya ti kayat yu asidaan. Adobo, wenno, sinigang. Ay, uray anya ditan. Sa anak mo't anapilay. Merry Christmas, Ninong Carlos. Si kamot gayam, Jenny. Merry Christmas mo't kan ka. Ada samot na lipatam, Ninong. Ha? Paskwa ita, Ninong. Nalipatam samot ti regalo. Ay, unhag pa iso. Adamot binungon ko arigalo aparakin ka. Sakpay ti kunam. Inagas ko kumay ti ayan nyo inton bigat ng imay kamay. So nga itad ko itan. Ay, nawaw. Anya nga ti regalo yu kanyak, Ninong. Sigurado aka magustuam na jay. Mabitla nga, tamapan ko alaay. Ay, nawaw. Anya nga tilinaon day ta paper bag, Ninong. Sigurado aka magustuam tilinaon na ito a paper bag, Jenny. Una yun? Stuff to'y siguro manunday ta. Husto ka. Lukatam tay paboritom a kolor ti pinili. Saan nga stuff to'y ti kasapulak, Ninong? Ha? Kwarta ti kasapulak, Ninong. Chipla unay matirigalo yu kanyak. Kwarta ka di ti kayat mo? Ay, adapay mo't nabati sa nga gasot iti wallet ko. Iso lang ti maitid ko ken ka. Diyak pa nga min naala ti tangdan ko. Uray di kay latan mang ted, Ninong. Mapanak latan iti ayan ni Ninang Lily. Sigurado adakkel man ang titid na kanyak, kas idi na palabas a Paskwa. Pasensya kan, Jenny, ha? Saan mo't nga min ang baknang to'y ninong mo? Day takot ti parikot kada kayo. Kanayon langan nga ibagayo nga awan makukwar tayo. Merry Christmas, Ninang Lily! Oh, Merry Christmas mat kan ka, Jenny. Oh, regalo para kan ka. Ay na wow, agyaman aklaunay, Ninang Lily. Awan na nyaman na. Naimbag kayo pa'y. Tinawan nga damayaw awat yung kanyak akwarta. Saan akas kinininong Carlos? No saan nga istaff to'y badumat. Katawatam lata Saan kami mat ngamin nga agpada iti estado iti biyag. Saan abado kan istaff to'y ti kasapulak, Ninang? Anya? Okay lang. Adda kayo matabak ng aninang ko. Ay, nawaw. Agyaman aklao na iti daytoy akwarta, Ninang Lily. Magatang kumatlaangan ti cellphone na kayat ko. Oh, apayakas na ti panangkitam kanyak, Mama. Ay, mapayakas jay anak mo iti bunyag, Lili.
Nagmadi ti rumrum war itinggiwat na. Uray siyak. Jak mat magustuhan ti kasdyan nga ibagbaga na, mama. Nairuam nga main nakasta. Kwarta laeng tiyaw awat mo kuana. Wan nga rod, mama. Saan? Ada saya at mapanay kumkumpara. Dagiti ninang kaninong na. Imbis nga agyaman, dati mayawat kan kuana. Saan? Tagpili mo Di kay madanagan, mama. Inton sumaruno. Kasangay naman wano Paskwa. Saanan akas ti regalo ken kuana. Tapno saan nga agruam. Nasaysayat pa'y no kasta, iha. Ay, manulang titawon na. Hanggang kastamatan, ti kapanunutan na. Ada ka mo't kaya main Jenny apo ka. Sa dino ti ayan ni nanang, lolo? Napanitayan ni Antay. Ipakita ko makan kuana ti Blue Bills a regalo ni Ninang Lili kanyak, lolo. Ay nawaw. Kwarta man ay. Amom ka di, lolo. Lilaang Ninong Carlos ti awan regalo na kanyak. Amin aninang kaninong ko kat nang tedda iti kwarta. Awan siguro ti kwarta ni Ninong mo akarlaw sa pauk. Among ba ti trabaho ni Ninong mo? No apay lang nga isutin nala ni nanang aninong ko, ah? Ure no awan kwarta jay tao. Nasaya at mata modelaw. San mat a kwarta ti basihan? Ay, pare Carlos, Merry Christmas! Kastamot kan ka, Marimila. Ay, kung naklakit din no, napan ka iti ayan ti kabsat mo. Saan na, ta awan mo't mga sikaso iti garden kan dingon at arakan ka. Kasta ka di? Ay, mabalin mo mo't nga ibilin ka da kami. Saanan ko, Mare? Mataktak kayo pa eh. Ala, okay lang ka da kami, pare. Ayun gayam. Si kaman langan ti pangtadak iti regalo iti anak ko iti bunyag, kumare. Ay, nawaw. Kunak man no, napan ni Jenny dito'y ayan mo itay, kumpare. Imay itay, di namat kayat ti regalo kan kuana. Anya? Meron nan tumot piman nga awan makukwartak. Ay, talaga da jengobing. Awan ti manaknakam na, pare. Anya nga ta nakapaper bag nganyawid mo mila anak ka. Ay, regalo man ni Carlos, pare. Ijay anak na itibunyag tatang. No amom lang tinsawang ti anak mo itay, mila. Ay, Amukon atatang. Di namanen maapresyar ti simple a regalo ni Ninong na kenkwana. ti kayat nakit kwarta. Ikumkumpira na pa'y nga ro dagiti ninang kaninong na itay simang pa'y. Ay, huwan nga ro tatang. Jak, ammo, no nangalalaan na itikas dyan nga ugali na. Huwag nga raw. Saan ka ba takas tayo day? Bayan nyo tatang. Bagbaga akto intun sumangpet. Sana nasaya tikas dyan nga ugali na. Iso lang nga ro dan na regalwan. Supay ti saan ama ka-apresyar mo't. Ay, nawaw talaga. Maupay lang nagitininang kaninong na nukasta. Ay, masyanak nga rod ka ni pare Carlos itay. Tamadlaw analiday, tatang. Ada ako, nanang. Nasaya at mat. Agtugaw ka, tagsarita ta itinalapat, Jenny. Kitaan nyo ti kabarbaro a cellphone ko, nanang. Na? Naimbaglangan takwarta ti intad dagiti ninong kaninang ko. Ni Ninong Carlos lang tawan inyawat na kwarta kanya. Ay, nawaw. Masapul ka diha, kwarta ti mayawat ken ka, anak ko. Wan tada nga rod planok agatangan, nanang.
Saan ka pinadakkel akasta? Praktikalak laang nanang. Si kakit dimot. Ammom, Jenny anak. Maupay dagiti ninong keninang mo no kasta kalaeng. Di mo maapresyar dagiti regalo daken ka. Wen takwarta nga rod mati kayat ko nanang. Ay, jak ammon no anya ti aday ti panunot mo, anak ko. Da kayo ka diti nangyawid iti dayto ya paper bag nanang. Wen, regalo man ni ninong mo Carlos para kanuken ka. Apay pailaan ka inyawid yu. Saan ko lang arudan nga inawat? Ay nawa, saan ka man nga bali nakasta? Jenny, pagyamanam kit dia, tauray kaskasano a kinarigat ti biyag ita, ket inkarigatan na ti gimatang iti regalo nga ited na ken ka. Nung kastamat lang ang regalo, uray saanan nanang. Ay nawaw, aglablabes kan at talaga. An wag kumangay dayta nanang. No kayat yu, di ko kayo latan. Awan na nukasta ka laeng. Dumteng to ti aldaw nga awan ti maawat mo a regalo. Tadi mo mo't ammo ti mga presyar kadagiti simple abambanag a maipapaiken ka. Kasangay ti anak mo intun umay alunes, Mila anak kao. Ayun nga rod tatang ang oray saan tayo pa'y nga agselebrar. Ay nawaw, sigurado asaan nga umanugot na jay. Namnamain naman ang tirigalaw na itininang kaninong na. Kas kumay di Pasko Kasaritak to dagiti ninong kaninang na. Ano mabalin, saan ko man akwarta ti itadaken ko na tatang. Nasaysaya at pay Narigat no may ruwam akwarta ti maawat na arigalaw. Pundo day tatang. Dakes pa yun ti rumrumwar iti ngiwat na no daduma. Anyalangan ti panunutan dagiti tao no kasta ti pakpakita na. Day tangarod ti pagdandanagak tatang. Amangan no panunutin da saan ko man la mabagbagaan ti anak ko. Oh, anya ti masapul mo, kumare. Da ko mati napatag nga ibagakin ka, Lili, ading ko. Anya dayta? No mabalin. Ay, saan ko man nakwarta ti itidyukan ni Jenny nga anak yu iti bunyag. Ay, uwan. Kasta talaga ti plano, kumare. Nadismaya ak iti naisawang na iti Paskwa. Uwan nga rod, mare. Di na mutin ammo ti mga presyar. Kasaritam tumatla ang amin aninong kaninang na. Uwan, mare. Kasta talaga ti aramida. Anya ti may imbaga ni milakin ka, Lili, anak ko. Numabalin, saan ka no akwarta ti itad mi iti anak mi iti bunyag, mama? Ay ka, wan, nasayaat nukasta. Nakadlaw matgayam, mama. Saan nga nasaya at ti kastay nga ugalian ti anak yu iti bunyag. Di naam mo ti mga presyar, mama. Nairuam akwarta at itadmikan ko ana, tunggal Paskwa kan kasangay na. Gusto lang, nukasta ti aramidan yaw. Ikan yaw iti leksyon, ta saan na nasaya at ti kasta nga aramid na. Anya ngay dayta binungon mo birthday gift ti anak mo iti bunyag, anak ko. Sabon, tuwalya, kan bado, mama. Dagiti kadua maninang kaninungay. Isumat laang, mama. Awan ti mga regalo iti kwarta. Nasayaat ba? Kani Carlos, nakagatang kaday iti regalo na. Bagmat ti regalo na, mama.
Gusto mo giday, no agpapada kayo gamit ti regalo yaw. Tapno awan ti magunana. Pudno launay, mama. Saanan ang makapagreklamo? May kawala ang siguro. No awan daw ti maawat na kwarta. Happy birthday, Jenny. Agyaman naklaunay, Ninang Lily. Oh, at to'y ti regalo para kan ka. Ha? Anya nga'y tilinaon da ito'y abags, Ninang. Luktam to inton madamdama. Saan matan anak ka envelope, Ninang? When taamok amas ka sa pulam tilinaon da ita abags. Okay. Ala, agpakadak nga rudan. Ibagam to kaninanang mo nga agdardarasak. Sakto makiistorya ken kuhana no day off ko. Wan, Ninang! Maninsamat timod ni Jenny, mila anak ka. Wala, tawan tinaawat na akwarta. Kat birthday na ita. Alamat regalo na awat na. Ay, kwarta siguro at tinamnamaan na tatang. Ay, naruamay ni ti kwarta. Pagyamanak nga rudtang, tay manunggot dagiti ninang kaninong na itikid daw ko. Asaanan a kwarta ti regalo daken kwa na. Tani, agruwaman. Baring makaamiris mo tayo ti apukaw. Narigat no mayroam iti kwarta. Di nan maapresar na iti simple a regalo. Amaw awat na lukas ta. Pudno day tatang. Nasakit tirik nana. Ta, saan na ang maapresyar ti regalo dagiti ninong kaninang na? Makapastoron met, Nanang. Ay nawaw. Apa yan? Saan tayo lang nga rudan ang nagselebrar iti kasangay ko? Awan pa'y naawat ko mataregalo. Na. Kano adamot naka-box? Kan naka-paper bag a regalo dagiti ninong kaninang mo iti salas. Diyak kayat dagi jay, Nanang. Ha? Apay mat? Sigurado at chip dagi jay. Diyak kayat ti chip a regalo. Jay kumamat naka-envelope, Ay nawaw? No kasta ka laeng, no di mo amo ti mga presyar kadagiti maaw-awat mo, ay sigurado, mauma dagiti ninong kaninang mo ken ka. Katpudno mat. Chip ti regalo da kanyak, Nanang. Di ka agsao iti kasta, Jenny. Amom, siyak nga inam ti maibabain iti kasta nga ugalim. Amang ano panunutin pa dagiti tattao a kasta ti sursurok ken ka. Ala, wanan, Nanang. Kamalikot. Amo man ako, simple man a regalo ti maawat mo, uray anyaman dita, rumbeng laeng nga apresyarem. Ta isumat pi man ti kabailan dyan ang ted. Ay, nawaw! Simple a regalo kat apresyaran tayo kuma. Pagyamanan tayo kitdi, tanalagip dati mangted kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw!
nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kita manja katuray. Ay, makita man day tabubot. Nabartag ka manan. Manunga aldawan nga arak ti sangsangwam. Las nga roda ni tatawan bakit? Ay, awan lat amok bubot. Sika pa'y laang. Amom nga din niya ti New Year's resolution ko bakit? Drawing to mananday ta a New Year's resolution mo. Di mo sure bakit? Ay, nawaw. Maturog kakit din. Sana kung kumpormiti ibagbagam dita. Tamok asan tumatlang nga matungpal da kita. Sanak pa ng barsak bakit? Imayang sa mga laki ti pulutan may. Dapat buwan na bati ti Pasko. Saan ka na? Ala, ipapulutan mo amin na nagyanti ref. Ay, agtugaw ka pa ya, Maray. Agyaman ak Marisabel. Ala, adan sa mo ti saan nyo nagkinawatan iti asawa, Maray. Ay, asino ti saan apumudot ti ulo na iti kasjay nga aramidan day dya abubot. E di Paskwa, arak ti sinangsango na. Aging gaita, arak lata. Ay, wan. Nasalaw ko iti dalan ni Tay Maray. Nabartag si ka. Tijak kayat, ipapulutan na mat amin ang anagyan ti ref mi, Mare. Ay, nawaw. Nalabas mo tanti kasta, Maray. Ay talaga, Mare. Iso ka na yun anapudot ti ulok takasta ti asawa. Ay, Maray. Malagip ko tinaistoryam kanyak New Year's resolution nila kay Mau. Saan ka day nagpromise kin ka? Asaanan nga agbartag, Maray. Ay na, 5 atawanan akasta ti bagbaga na, Mare. Ngam drawing laeng, tadi namat nga rod aramidan. Nele, anak ko. Anya day nadamag ka, nagapa kayo kano kun lakay mo. Wen anana, pinagsasawak manan. Na, hapay manon anak ko. Di matan maumumang agbartag nanang. Nagbaro atawanan ngam agap, apa kayo manan. Wen tadi namat denggen ti sa una nang. Aging ga iti inomlat ta ti aramidan da. Urayan na siguro abakrang na ti ag-surrender nanang. Ay nawaw, si kaki dimot anak ko. Ay, si kanto mo laeng at nakakaasin no agsakit nila kay mo. Ay, awan ti kwartami nanang. Numan agsakit day jay abubot, gapo iti kaiinom na, awan ti pagpa-ospital me. Baka amumatan amang itaray iti bagina iti ospital. Ay nawaw, ay, una yun ti kasta, Nelly anak ko. May pusan di pulutan ta pari daw. Napanak mangala sa dapin na bati ti Ribmay. Namartekan pari bubot. Sa mesa, makaungat ni Marinele no irwar mo amin na nagyan tirpiyaw. Sanak pa na bartag baray. Agidda kakidda ita maturok ta baray. Sika agid di mo pare. Kabalak pa mat. Kabalak pa iti tamaldar baray. Tama. Makitam. Ang mga numadonor taulong paray. Makapasulak pa'y kitin. Dalag mo na yan, paray. Dumaka, paray. Narinig ti maksidente. Di bali nakakali, di matita, paray. Last nga inom ta na ito, yan itatawan. Sa bali mo na rin itong New Year. Sakto ti guraan ni Marinili. No, ipilit mo ti kayat mo, pari bobot. Umay ka pa'y manchain, anak ko. Tulungan nak pa'y man ditoy. Ni tatangay, sa dino ti ayan na.
Di matan matatao dito'y balay, nanang. Ay, jak mo anak ko. Ada siguro manan iti ayan ti kumpare na Amangan no na bartek tumanan nga agawid, nanang. Ay, kat sigurado day anak ko. Ha? Nanang, ni tatang ti sumungad. Huwag paiso. Ala, kapit-pitak mat, nanang. Kan kitaan nyo ti rupa na Ay na, sa di naman ang tinagturugan na, idi rabi. Anda naman bakit? Ikaw na kitinda naman. Ano tarupam si kabubot? Labay. Ano ka rugit, iti rupak bakit? Ha? Dayta, gapo itinalabas apa naging inom mo, di mo pa yan ammo no apay anasugat tarupam. Awan na ito'y bakit? Anya nga awan, kat mo kadardara tarupam. Ag New Year ka, kasta tarupam, bubot? Na ito'y matarupa, ti inayat mo bakit? Ay na, diyan mo ka, bubot. Anay ko. Nasaya at matanariin kan. Ay, nasan ni iti rupak bakit? Apay, di mo malagip no anya tinapasamak kan ka idirabi agsarning ka. Ha? Ay, nawaw. Anyat, inaramid mo iti rupak kung bakit? Apay akastuyan. Ay sana siyak ti pabasulam. Ingagaram siguro. Tapno mo sana ka mapanitayan ti kumparek. Tasyak pa'y ti pabasulam. Kat no nagawid ka kasta ti langam. Kasano nga rin at sumango ka na iti tao no kastilang. Parikot mo daytan Dayta ti ganaabam iti kinasulpeng mo nga asawa. Ala, agbartag ka pa'y. Ibirok mo ti paka-aksidentsyam. Nalabas kamot, bakit? Tapno ibagakken ka. Dandanisaan kan amay lasin, bubot. Hindi pare edo ti sumungad nilay, bakit? Si kaman pa ti sumango ken kwa na? Tapay asyak. Ay, bobot. Handa ka kani, pare. Rumwar ka, takasaritam ti kumparem. Ibagam nga na panak, bakit? Na, ay mga matan ti kumparem. Sigurado ang katawan anak ti kumparek no makita na tilangak. Anya ko matipagbainam ngay lakay. Be proud. Dayta ti resulta tinalabas apa naging inom mo. No sakit lang arudan ti rupak, kasta pa lang ti ibagam. Awanan, bubot. Uray maagasan dagita sugat. Ay, oo, pare, bobot. Pare. Ay, sumr ka lang, pare Edo. Adda ti kumparem ditoy. Ay naman, hindi ka mat makaaw-awat, bakit? Inawaw, nanano ka, pare, bobot. Nganisan ka pa na may lasin, pare. Hindi na man nakita na kasta pare edo. Kagasaman na ita sugat iti rupam. Nangalam nga iti deta. Diyak nga rodam mo pare. Mga naman no, naidara mo ng kaditadalan. Ka, awan malagip ko pare. Basta nakariingak lang nasaniit ti rupak. Ay, awanan ting guwapo akong pare. Ano kasta, pare? Ay, pangasin pare. Di mo istoryahan iti daduma man niya tinakita ma. Ay, huwag pare. Sana mapasamak na ita. Anya ti plano. Di saan ka na Warrington New Year? Saan pare? Katawan taktukit di na iti taon na makita dati kastoy alang Ay, Marinelli, jak mo tin makikita nila kay mo. Wen ata saanan arumrumwar mare. Nanana, itaman pa'y Mare. Saan nga agbarbartag, Mare? Wen ata nasugat ti rupa na mare. Nasugat? Nagawid adara-dara ti rupa na. Tsaka mo no naidara mo dum di tadalan. Kapo iti sobra bartag na. Mabit lang ipakita kan ka ti picture na. Aday tamare. Kita Ay nawaw,
Ala, nalabas ti kasta na pasama kiti rupa na, Mare. Ay na, sumot lagaya masaanan na rumrumar. Ay, nasayat mo't laeng. Tapno sardengan na ti kaiinom na, Mare. Ay, uray asino mo't amare. Nakababain nga ta ti kasta. No, kayat yaw. Ijay balay latan nga ag New Year tayaw, Nelly anak ko. Mabalin mo't nanang. Nala, ibagam to iti asawa mo, wain. Di yun naman nga agpakita dayjay abubot kada kayo, nanang. Ay nawaw. Apay mag. Di na kayat ti rumwar. Na, apay ka naw. Ada ka di rik-rik na injay asawa mo. Mabain takas jay mo tinapasamak iti rupa na. Apay, at napasama kaya anak ko. Aday ta, nanang. Kitain nyo. Nan. Ay nawaw. Haha. Asaws. Naibdara mo dum sa amay anak ko. Apay ngay akas tatirupa na dita picture na. Day ta tiganaban ti sulpang, nanang. Anya nga ron ti plano, bubot. Saan ka maki-New Year? Saan pa yan, Nelly? Bakit? Ay, nawaw. Ado ti arak jay. Ni bakit may... Katpod numat. Uray agbartag ka, ano kayat mo? Saan yan? Agin ka pa'y laang dita. Amok matlaang akayat mo. Amom, no, anya tin New Year's resolution ko bakit? Awan lat amokon, bubot. Di mon tumanan aramidan dayta. New Year's resolution tarupam. Sa bali itan bakit? Drawing to dayta, kunak manan. Asino nga iti kadwa ni bubot ijay balayaw, Nelly anak. Pinilit mo kumaatap no imay. Di ba di adat-datayon tulaang mo't Talaga adi na kayat ti umay, nanang. Kasano nga raw ma-enjoy natin New Year na nukasta. Awanan na. Ta sinobraan na ti inom na idi na palabas a Paskwa. Extended pa iti Christmas na, nanang. Malala, bareng pagnakman na daytaan na pasamak kenkwana. Kastamat lang ti kunak, nanang. Idi pa'y ngamin a New Year's resolution na ti saanan nga agbartag. Gamdi namat mararamid. Anya ngay ita. Ay, inuray na pa'y laeng magtakasta tinapasamak kenkwana. Rupa pa'y mga raw. No saan nasugat ti rupa na ay awan nanang. Sigurado nga isunto man ang ti number 1 nga agkaywara di ta kalsada. Happy New Year, pari bubot. Kastamat ka, pare idong. Kamusta ka matan, paray? Nasayat mat, pare. Imayak, tanadamag ko saan kagaya manapan itayan na katungangam. Saan nga ron, pare? Nakababayin ka na iti katugangak, no? Makita dati kastya napasama iti rupak. Adda, madismayada kanyak. Sabran tumat ngamin ti panagin inom mo, paray. Huwag nga ron, pare. May tatibildot ko. Aday nala kapag sangon ta. May sabuti lang narigat no mabartag tamanan. Ang mga nusan lang na ti rupam ti masugat, paray. Marinelli, nakita ka na pa ni Pare Edo iti ayan nyo di kalma na. When Marisabel, nag-text ni Bubot kanya. Saan dan samot na nag-shot, Mare? Ay nag-shot da, Mari. Ngambasit laeng. Ay, nasaya at ano, saan daan nagbartag ngagpay sumare. Nagbutang siguro nila kay ko Iso kinontrol na matan, Mari. Nasaya at kit di, Mare. Taambo na ti agbutang. Italaeng tarupa na mismo tinasugat, Mare. May daramudong pa iti maminsan. Ang mga nujakton malasin. Anda ka di pa face mask mo dita. Bakit? Anom ti face mask, Bobot? Usarak mapanak man nagsibog. Anya? Agsibog ka laeng nga masapol nga ag face mask ka?
Nakabapay no, da masabat ko dito dalam. At dati face mask iti drawer lakay. Ialanak man nga rod bakit? No di mangag ka kumakanyak ide, di saan kumaan na pasamak ken katikasta. Saan nga rodan? Last day jaya na panaginom ko. Arami na ko, nanya ti New Year's resolution ko. Nay, pare bubot. Kung naklaki din wa sino tinaka-face mask sa masabat ko iti dalan, sika mo gayam. Happy New Year, Marisabel. Ay, Happy New Year mo, ken ka, pare. Na, kumusta mo tong tarupam ang nasugat ngay? Ininot mo tan nga gimimbag, Mari. Ay, nasaya mo nga rod, ano kasta, pare? Ay, no, dimngag ka kumakan ni Marinelli. Saan siguro ang mapasamak ti kasta, pare? Wan nga rod, Mari. Laita ti kamalik. Nagbali na kasulpang nga asawa. Alak, tinapatag, nakaamiris ka, pare. Iso na laeng ta, ne, inuray mo mga kasta ti mapasamak iti rupam. Imawag ni Manong Cesar iti cellphone mo itay lakay. Ay kat sinong batam ko man bakit? Katwan mat, Anyang itimbaga na. anya kumapay ngay. Agshot kayo kanumanan a. Dahil talaan, timbaga na. Wen. Saan? Arami na kung New Year's resolution ko bakit? Kaya saan ako nagsulsulpang? Ay kat nasayat ano kas talakay. Saan mat adakas ti uminom kat. Basta saan akanayon, kan ammom ti agkontrol lakay. Uwin bakit? Agyaman na karagita pamagbagam kanyak. Ay nawaw! Di ka agsulsulpeng, tapno mayadayo ka iti mabalin apakay sagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At dapay mat nabatya suman kan salan iti ref budang bakit. Anya kumaita, no ada tinabate, si Karanday. Di mo ikan ni Kumarim Silvia. Sayang dagita amakan lumabangles laeng. Ay saanan? Iti anya kumaaga po nga ikakpay day ta tao. Nalipatam sa mo, itinaramid day ta Silvia, itinapalabas alawas, sakbay abaro atawan. Aging kakadita kat nasakit tinakam mo. Ta saan nakapinabulunan iti igad. Sino nga iti saan ngagsakit tinakam na, no kastalaang mutlakay. Di malas siguro Tandi mo mat inikkan ni Tinyog iti Paskwa. Ay ka impalawag ko makingkwana. Anaka-reserve dagiti nyog, anakita na iti paraangan tayaw lakay. Nagsimple lang ti sanyo anag kinaawatan. Maala day tayo tinasayat saritaan. Para igad kanyog lang.
Randila kay, amukon. Tanya, budang bakit? Amukon ni asino ti ikak iti suman ken salad. Tapno sana masayang. Kunak tumad nga ikam da Mari Silvia. Ay, sana ni Mari Silvia ti ikak. Ha? O sino nga ron? Ni Jenny. Jenny? O sino ang Jenny? Tingay gimatang iti balay da manang Agnes. Nakita kat si mangput itay. Anya? Why? Makipagaya maklangan kinkwana lakay. Ang mga numasaktan ni Kumarim Silvia. Ay, saan kami nga kumari ti dayja Silvia lakay. No siya klaang, baro atawain, baro agayam. Diyak kaya ti gayam akas iti day taas Silvia. Tao po. Anya di masapol mo, manang? Ah, si kati baro aka aruba may, saan ka day? Uwan. Jenny tinagan ko, manang. Oy, nice meeting you, Jenny. Ayun gayam. Adangay nga minti nabati asuman ken salad idi New Year. Sobra nga minti inluto me. Isuan na panunot ko ti umay mangtudkin ka. Ay nawaw. Agyaman naklaunay, manang. Manang budang ko namlatan ading ko. Agyaman manang budang. Nasingpat kayo matgayam dito'y lugar yung manang. Kawan mo't nga may nading ko. Saan ka ma-out of place no kwa dito ayam may. Ay, sumrag ka pa'y manang. Iti unang ti pagistoryaan ta, tapno makatugaw ka matlaan. Ananwan nyo ti makmakan nga insupot yu, tatang? Itin ba o kan ni Kumarim budang Silvia anak? Ay nawaw. Saan kun ako mari dayjay, tatang? Anya? Diyak kaya ti kumari nga imot. Saan na saya at tikasta anak ka? Baro atawanan. Agpinakawan kay kumani si Kumarim. Ay na, tatang. Nakaimimot dayjay amari budang. Duaan nyo glaang ti dawdawatak idi Paskwa, ngam di nakit din ikan. Kas jay ayamat ti gayam. Nakabalis ka maten ken kuana. Tadi mo mat pinabuludan iti igan iti New Year. Uray nakabalasak, jakon kayat ti makigayam ken kuana, tatang. Isu atamakmakan nga insupot yo, itad tayo laangan kanina na Rosita. Happy New Year, Nana Rosita! Ay, Happy New Year muking ka, Silvia nakong. Para kada kayo, Nana. Anya ngay day tanakong. Ay, kita to, Nana. Ay nawaw. Nagadown. Inikam kumama ni Kumarim abudang Ay, saan kun ako mari dayjay, Nana? Nay, apa yan? Ada inaramid na kanyak ajak na gustuhan, Nana. Di yun sa ludsudan, no anya. Ha? Sige, Nana. Agpakada akon. Adupay tiin nawak ijabalay. Mabit lang nakam. Ikan ka mo iti pruta sa nagapo iti probinsya. Ay, saan, Nana? Maduday jay. Di mo ka bailan nga ibusan. Sayang laang numadadaan. Ay, Ruraw, adaman sa ludsudan. Anya ti sana nagkinawatan da Silvia ken Kumari na abudang. Nyog kan igad lang, Rosita. Ay nawaw, ha? Nyog ken igad. Kastoy nga main. E di Paskwa. Limawat ni Silvia nga anak ko iti nyog da budang. Ang gaputan nakareserve amin. Saan ang nakadawat ti anak ko? E di 31. Imay mat ni budang di tibalay ta bumulod kano iti igad. Ang saan na pinabuludan ni Silvia. Anya? Daita, tinangrugyan ti apadang agkumaray. Ay, sumulagayam
Amo pa'y kadagitang agayam. Narigat ti agbaro atawan. Nga dati gura iti puso tayaw. Apay manan budang bakit? Nasalaw ko pa ilaang mo, tita Silvia, di tadalan lakay. Anya nga ron ti marami dam kat dalan nga road. Adamo ti sabali adalan. No apay pa ilaang mo't adita tinagdalanan na Si kakit di mo't bakit? Saan mo mo't ako katadalan? Ay nalakay. Siguro, agsipsipot da jay. Kasano mo't may bagam ti kasta bakit? Uray saan na nga ibaga, madlaw mo. Man ano nga min nagpinakawan kayon. Tagpada kayo mo't nga dabindot na. Saan? Itian niya pa'y kumaga pa? Sana bale, tada ni Jenny abaro nga gayam ko. Sino ti kadwa makikinda, Silvia? Nakasarita ko ni Nana Rosita, tatang. Di budang ay. Saan ka di anay bagak kada kayo, asaan kami nga gayam iti dayjay abudang, tatang. Friendship over kami, idi pa'y December. Sakbay ang nagbaro tawen. Para igad kanyog laang anak kao. Saan alaang dayjay, tatang? Nagsimplian aba nagpagapaan nyo kitain. Idi siyak ti dimawat itinyog. Di nakinikan ta naka-reserve ka no amin. Uray adumat ti nakita kiti paraangan da. Idi siyak ti saan ang nagpabulod iti igan. Sakitan namatan. Ay, na-misinterpret ko laang titunggal may sa iso akasta. Ay, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti dayta ba nagtatang? Ang pakada akon, ta sigurado nga agurura yan ni Nana Rosita iti balayda. Ada ako, Nana Rosita. Paumayan, Silvia. Mangala kayo iti ko bagyo, Nana. Tapnusan nga isupay ang magatang. Wan, nadamo iti insaganak kay. Nasayat mat nga rod no kasta, Nana. Ni kumarim budag. Saan ka day nga agpalingki ita? Jaklam mo, Nana. Ay nawaw, apayadi mo amaw. Kano kanayo na da kayo mo di agkuy-kuyaw nga agpalingki ita. Saan itan, Nana? Ay, noon yaman day ta, saan nyo ang nagkinawatan? Agpinakawan kayo kuman, tanay, baro atawanan. Ay, saan nakaskarina, Nana? Nasakit tinakam kukinkwana aging gaita. Ay, saus. Palpalagipan ka, Silvia, nakaw. Naragsak ti biag no awan tigura iti kaunggam. Nasabat ko da Nana Rosita ken kumari ma Silvia ni tadana ni tayo bakit? Anya kumaita? Schedule yung agpalengke ita, saan ka day? Moin. Simurot ka kuman ka nakwada tapno ada kaduam ken tapno tipid ti plete. Saan nakasapulan? Kabaulak mo't. Ay nawaw. O ano saan? Ni Jenny lang ang ti kasarita kinton madamdama. Iso ti kaduam ngagpalengke, kasta ka day. Ay anya kumapay nga ilakay. Naragragsak mo't laeng nagpinakawan kayo ken kumarim Silvia. Saan mo tama bali naliklikan nyo titunggal may saging gatong palbiag? Ay nalakay. Nasaysaya at nuliklikan mi titunggal maysa. Tapno awano na ti parikot. May sa sityo ti ayan tayo bakit? At dalat tagundaway ngagsabat kayo di tadalan. Jenny, awan ka diti aramidum ita? Awan mat manang budang, apay ka di? No, okay lang ken ka. Mapanta ko maagpalingke. Ay, un amanang,
Naibos patlaangan ti abastok. Ay na. Agsagana ka nga rudan. Taaggidantan inton madamdama ading ko. Anya nga oras, manang? Alas 12 nga grubot ta. Agdigo sakla ang biit. O sige, dagasan naktulangan dito'y balay, manang. Nebudang sa may di nakatader iti igid, Silvia. Isu at talaga na Rosita. Ay, sigam. Tapno makapagsarita kayo na kaw. Ay, saan nun, nana? Ay, nawaw. Ay, saus. Saan kumakastaan na kaw? Oh, adaman ti nagkurangan ti tunggal may siya. Mawatan niyo kuma. Akin, agpinakawan kayo. Adda nga rudan baro agayem na, nana. Iti anya ko maaga po nga ipilit ko pay lang ti bagikan ko na. Nagbaro atawin lang. Adda lang saan miya nagkinawatan. Adamot ton baro agayem na. Umapal ka karay. Ay saan, nana? Anya ko mati apalak nga. Agawaan takit din tagpalingki, nana. Sige. Tapno makigiddan ta kadakwa dahin ton madamdama. Aglugan tayaw, iti jay. No kayat yo, da kayon ti makigiddan ka nakwada, nana. No siya, ag-tricycle laklatan. Anya? Asino jay babae alimabas iti sangwanan taytay manang budang? Babae? Tay ngay kinusilapam manang. Dajay ka day. Ex-kumarik dajay. Ha? Silvia tinagan na. Nasingid agayom ko iday. Angam, sana nita. Apay matan asaanan ita manang. Ay, gaputa jak kaya ti ugali na. Amom ka day, di Paskwa. Anya tinapasamak iti Pasko manang. May ije balay. Ta dumawat ka no itinyog. Angam, saan ko na ito ti dawdawatan na? Gaputa, naka-reserve kat nga road. Idi kwan, tinakmutan pinabuludan iti igad, idi New Year. Ay nawaw. Nagrabaw matgayang tinagapaan niyo manang. Talaga. Remwar ti pudno nga ugali na dayta, Silvia. Ada ka din ni manang budang, manong Randy? Anda na pa na, Jenny, ading ko. Anda ka di bagam kenkwana. Salud-sudet ko mano kayat na ti makitangdan manong. O mga nuinton malumpay nga agawin day jay. Agsubli ak tulat taninton malam manong. Aywan gayam, adaman kayat ko asalud-suden ken ka manong. Anya na ita? Adda nga min tinasalaw mi ija palengke di kalman. Kat kinusilapan ni manang budang. No sanak nga agbidot. Silvia ka no tinagan na. Ni Mari Silvia. Nasingid agayim na tayo dyan ading ko. Ang gapulang itinyog ken igad. Nadadaal tinasaya talin ng anda. No kasta. Husto gayam tinaybaga kanyak ni manang budang. Makakatawa ak nga ron ka na kitang agayam. Simple lang nga ba nagtinagapaan da. Ang di namat kayat asulparan. Addan tulat ta siguro manong. Makaamiris dan tulat ta. Ason samot ni Silvia ti dimano ni ti paraangan tayo budang bakit. Bayam dita tasapulan na mo. Nawaw, igarot mo latan ti poste. Tapno sana makadayo. Sigurado nakabonus lang na ita. Ay, bayam tasapulan na mo. Aso na nga ron. Pakawanan nyo nga minan ti tunggal maysa. Tapno awanan ti parikot. Ay, di mo pakibiyangan day ta nga asaw. Inton kwan, panunutin na kiide, apagin interesanta. Tapno sana makadayo. Abangan no na makakita di takat itaray da, di awanan. Oh, santa na parikot day talakay. Alakit din. Ipagod mo pa lang ni tapuste. Di mo ipalubos agura ti agari di tapusom bakit. Awan mo ti asok iti nakaipagudan na tatang.
Damat inirabi ay. Sigurado kayo, tatang? Kano pinakan ko pa inirabi ay. Sa dino ngay natatiayan na. Ang mga nakabulaos. Nakalukat mo't garam nga mintig ay. Sa dino pa yun nga iti pang sapsapulak iti day nga aso. Padasam ti agsalud-salud ka na iti karuba anak ka. Ang mga adalang dita. Ay nawaw, adamat gaya man aso manang budang. Ay nasaan ko nga aso day ta, Jenny ading kong. Ay, kunaklakit din no aso manang. Aso ni Silvia day ta, ading ko. No kasta, napan ni manang Silvia, iti ayan niyo? Ay, saan? Nalabay, nakabulos ti aso da. Isuan nakadanon iti parangan me. Kanayon nga min ka, nga itugtugot ni Mari Silvia, no day tayo umay dito'y balay iday. Amo na tinagturungan na, manang. Ha? Amangan no day tamatan nga aso ti mangisubli, tinasaya at alangan yung agkumari, manang. Amangan no isun ti mangurnos, iti relasyon yung agayam. Farida! Sa dino ti ayan mo? Nay, sika mo gaya, Mari Silvia. Ah, ay, sapsapulak nga ron ti asok, Mari. Hindi minapuutan na rin mo, idirabi eh. Ay, nakitam tayo asaw, na igalot iti pustay, Maray. Ay, nawaw. Ay, agaman naklaunay, Mari. Ay, naimbag ta dito'y mulaang balay, tinagturungan na. Kanayon mo nga men, nga itugtugot dito, inukasta nga umay ka maki-istorya idi, Maray. Ay, agaman naklaunay, Mari. Ayawan anyaman na, Maray. Ay, agtugaw ka pa ya. Agtugaw ka ta. Agin nistoryata man. Itimplaan ka pa, iti kape. No, kaya mo, Maray. Ah? Ay, saan nakakagura, Mari? Ah? Ay! Sanay, Maray. Ay, apo, agpinakawantan. Tapno naragsak ti biyagta. Ay, wun gayam. Umay ngay ni Jenny, di ta kaaruba, dito'y balay, inton madamdama, Maray. Ti baro agayam mo, Mari. Ay, gayam ta, kunam amaray. Ay, kunak no nalakalaeng sukatan ka, anasinggad agayam ko, hanggang ay na po, saan mo gayam, Maray? Nang runa pa'y ka, saan mo't anadagsan, tinagapaan ta. Ay nawaw! Normal laeng ti saan a pagkikinaawatan. Sursuruan tayo nga rut kuma ti agpipin nakawan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.